hlekani Afrika-Dzonga na ku hlekanisa kona ngehisela xitichi xiriko eka nhlekani lowu wa Ravutlhanu namuntlha siku ra vukhume nkombo ra n'hweti liya ya Mawuwani lembe ra makete makume mbirhi ntsevu. Mina ni khalanga Pet Mathebula ni warismati wa Jim wa xitlangwa maxingiritano wa jajana makunela wa ndandhatsi aka amukela mingiselo meka nongonoko Afrika wa vulavula wu humelerisiwa nongonoko lowu hi ncindani Eric Mabasa ni ku haxela wona twi kusuka studio 1 ile Masingita Mall a Giyani nhlekani lowu ka hisa Giyani ka Giyani ka hisa leswaku no ku mbala xikipa swi le nawini a Giyani se ni vona ku chava ku loko sweswiwani hi Mawuwani ku kha ku tikuma ku ri na ku hisa lokuwani swi nga va swi vula yini hi ximumu ximumu xona xi ta va xi ri njhani ya hi ta katingiwa laha kambe swi ri tani mundzuku sikunkulu i siku ra misava ra ku xixima nhenha Nelson Mandela se hi lava ku ta twa ku ka xivono lexi Nelson Mandela a ri na xona hi tiko leri wena i le ku hoxeni njhani xandla ku vona leswaku tiko leri humelela ke nako loko ve wa hoxa xandla ku na lava ku kavanyetaka va ku kavanyeta hi ndlela yihi loko swi ta ka timhaka ta ku vona leswaku hi hetelela hi tikuma hi kha hi humelerisa xivono xa Nelson Mandela. A hi ku tumingisela mina mhaka leyi lava ku twa yona eka nhlekani lowu nomboro i 0860002543 hi rambe na dokodela Kingsley Makhubele. Dokodela Kingsley Makhubele la ku bula na vona laha hi ku a volongu vonela le kule mukhalabye loyi vulavulaka hi yena va tirhe na yena va ta hi byela ku a ri munhu wa njhani na ku va tlhela va hi byela ku va le ku hoxeni njhani xandla voho eka xivono xa mukhalabye na ku loko va languta leswi tiko ra hina ri nga xiswona va vona ongeti mukhalabye loko vo va ka xiyimo xa ku va va na mavonelo sweswi a va ta ri vona ra ro ri ya tiko va nga ya va ya ri tshamela khotsweni malembe ya lama ya hlayiwaku lembe na lembe ke se mhaka leyi lava ku twa n'wina ka yona nomboro i 0860002543 hi ku haxela wona twi kusuka studio 1 ile Masingita Mall a Giyani nhlekani lowu wa Xikwembu kwala nga ningisela uri kona mingisiro me na swi tiva ku na wehe u lava ku hoxa xandla u lava ku tisa mhaka hi ndlela yeleyo matitwelo na ku u hoxa njhani xandla se ha ku rhamba ku va u tisa tlhelo rolero hi ndlela yeleyo. Loko hi vuya ka mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta va hi kha hi languta mi ta tsundzuka ka tindhawu to tala ngopfungopfu a Limpopo ku hela loko ka vhiki i ku pfala ka nguva ya timhaka ta nguva ya ngoma swa pfala swikolo leswiya se la ta twa ku matitwelo ya wehe ka mhaka yeleyo hi why ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku ku ve na mintlhontlhontlhontlho yo hambanahambana leyi nga hetelela yi endla leswaku hi twa hi ri na mavonelo yo hambanahambana hi ndlela yeleyo kambe kwala xikarhi ni ta bula na bava va tile laha va ri va na xiphiqo xa ku va ringete hi matshalatshala hinkwawo ku va vona leswaku va va na purasi leri nga nawini aka thomo va endla na switiko na xikombelo xa switirhi kusuka ka tindhawu leto fana na ndhawu leyi ya nhluvukiso wa tindhawu ta le makaya kambe van'wani va tikomba va kha va tekela switirhi leswiya hi tindlela leti ku ya hi vona va nge a ti le nawini se hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini eka mhaka yeleyo hi ku hi lava ku ta kota ku twisisa ku i mani loyi a susumetaka xiyimo xa ku bava lava va nge khale na khale swi tivekaka ku i murimi ku sukusela hi malembe ya vagazankulu ku fika sweswiwani kambe va vonaka va kha va la ku kavanyetiwa ka ntirho wa vona hi ndlela se hi nga se fika mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta va nyika nkarhi wa ku va bula na wena mingiseri i ta kota ku twa ku van'wani vanhu va le ku hluphekeni ku fika kwihi laha handlela va kha va hluphekisiwa van'wani va hluphekisiwa hi vanhu lava hi va votaku van'wani va hluphekisiwa hi vanhu lava twaka ngeti va na matimba ku tlula van'wana loko vutisa ku matimba lama va ma kume kwihi u kuma ku matimba lama va ma kuma
kwala ka ku va va nyikiwe hina futhi se hayi ku tumikiso ra mina eka mhaka yoyoleyo kambe ke nomboro ya ntolovelo i 0860 002 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi sunguleni hi ku amukela dokodela Kingsley Makhuvele hi bula na vona hi twa ku loko hi vulavula hi na Nelson Mandela ka vona ku ta yini dokodela nhlekani Enhlekani Khalanga hi khense ngopfu man ku khensa hina dokodela loko mi tinike nkarhi wa ku va mi kota ku va mi bula na hina kumbexani hi nga se vutisana swivutiso dokodela a hi sunguleni la ka ku n'wina mi hlangane na President Nelson Mandela hi ndlela yihi ka vutomi bya n'wina Khalanga mina a ni ri a Stockholm loko a Sweden loko nkulukumba Nelson Mandela va chuchiwa a jele nkulukumba a ni ri hlayiseni ka Oliver Tambo nkarhi lowu a biwe hi stroke a kuma treatment a Stockholm Oliver Tambo vuya ku ka mina a ku wena Kingsley Mandela u ta humesiwa a jele aka masiku la taku nta lava ku ri tilunghisa u ta ya kaya u ya kota ku hlayisa Nelson Mandela masiku va ku ri a ni ri chief bodyguard ya Oliver Tambo nkarhi lowu a zanga ni swi twisisa leswo ku ri nkulukumba loyi Tambo u vula ku ri yini hikuva a ti va byela nkarhi loyi a treata stroke mara tanihi soldier ni vuye ni mbala boots ni mela ku ri loko siku lero ri fika nta hubuka ni suka ni ya kaya a hi nga swi tivi na ku ri ni ta suka ni ya kaya ni sungula kwihi ni suke kona ni tlhelela Lusaka loko nkarhi wu fika from Lusaka hina hi vuye hi va group yo sungula ku ta la Afrika-Dzonga ka group ya hina ku ri na vo President Zuma a ku ri na vo Penuel Maduna vo Matthew Phosa a hi ri group yo sungula ku vuya la kaya and hina hi vuye hi nyiketiwa ntirho wa ku ri hi ya hlayisa hi langutisa security ya leadership hinkwayo hi vuye hi ya tshama le ka hina aka Mandela a hi hlayelinyana I think a hi ri 4-5 a hi tshama le na yena a Orlando leswi hlangana ka hina na nkulukumba Nelson Mandela hi n'wi hlamusela ku ri le mission ya hina ku lunghisa security ya leadership hinkwayo but primary function ya hina ku ri ku sungula ka hina nkulukumba Nelson Mandela hi we ta suka ke hi famba na yena ku thora Europe and so on ku sungula ka mina ku tirha na Nelson Mandela ke loko mi nga mi languta maendlelo lama dokodela xivutiso ku ta va ku loko mi kha mi famba na vona President Nelson Mandela ka tindhawu letin'wana i ncini lexi a xi endla leswaku va vonaka va hlawuleka loko va fika ndhawini ku nga va ku ri mhaka ku va tshame khotsweni nkarhi wo leha kumbe ku na swin'wana leswi a swi ri swihlawulekisi xilo xikulukumba lexi a xi hlawulekile ka President Nelson Mandela a ku ri a va ri na xivindzi ngopfu ku vulavula ntiyiso ene ntiyiso leyi va yi vulavulaka nkarhi wun'wanyani a nga fambelani na vanhu va la kaya ni ta vula mi ta tsundzuka Khalanga loko va ku aka vanhu nkarhi lowu a ku ri na madzolonga makulukumba la kaya va ku tekani mabanga n'wina na swibamu swa n'wina mi ya swi lahlela matini a lwandle nkarhi wa nyimpi wu herile a va vulavula leswi vanhu va karhi va ri ku dlayiweni hi mfumo lowu wa xihlawuhlawu wa mabunu a xi nga ri xi xa popular ngopfu ku vulavula leswo na hina hi vuye hi hlamala ku ri manje va vula ku ri yini vanhu va karhi va dlayiwa so va vulavula xixa so nkulukumba Nelson Mandela aka nkarhi lowu hi nga ka wona sweswi Khalanga ku laveka vurhangeli byo fana na vona ku ri la vanhu va nga kwata ku ri vanhu va huma kwa matiko mambe va endla yini ku laveka munhu wo fana na vona la nga ta va byela ku ri ti-problem ta hina a hi vanhu vo suka a matiko mambe i hina hi lunghiseni swilo swa hina manje ma va vona varhangeli va hina sweswi va chava ku vulavula leswi ku ri swilo swa ti-service va ri ku ri ku hava mati ya Giyani loko swi tisa mbilu ku vava nkarhi wun'wanyani ni vona tiphayiphi leti a ti karhi
tirha kusuhi na ndlela kusuka le Giyani mi ya fika le Malamulele ti karhi ti bola a fanele ku endliwa mati ya wa kona na sweswi mali dyiwe and vanhu loko va kwata sweswi va vula leswaku ri vanhu va humaka matiko mambe va hi tekela mintirho varhangeri va hina va pfumelana na swona leswi va nga vuli ku ri i hina xana hi zanga hi hoxa mati hi nga zangi hoxa gezi ndlela yo suka la Giyani ku ya le ka Mapayeni a ku ri xikontiri nkarhi wun'wanyana sweswi Kalanga a hi xikontiri ko va ni goji ntsena xikontiri xi nyamalarisa mi tivisa ku ri mali yi ye kwihi ku laveka vona ngopfu Mama Mandela hi nkarhi lowu a va ta byela vanhu ku ri problem ya ku ri tindlela leti hinkwato ti va swi mhaka ku ri mali yi yiviwile ni vanhu lava nga yiva mali hi vona varhangeri va n'wina makhumbo la nkulukumba Nelson Mandela va vuye va vula leswaku ri xidemokirasi loko hi nga nyiketi ti-service delivery vanhu fanele va endla leswi va nga swi endla ka mfumo wa mabungu va wu susa mfumo wa ANC hi xona xilo lexi xi nga endla ku ri President Mandela va hloniphiwa ngopfu emisaveni hinkwayo hi mhaka ku vulavula ntiyiso leyi ntiyiso a yi vulavuriwi aka vana lava wena ntsene ntiyiso yi vulavuriwa na le ka vanghani va wena na vanhu lava ku seketelaka i laha munhu a kumaku nhlonipho hi kona Kalanga kwala ka ku vulavula ntiyiso dokodela van'wani va ta vula ku swin'wana loko kha hi vulavula ntiyiso kumbexana swi ta hetelela swi tshikelela na ro vandla leri ra vona kokwani Nelson Mandela hi ku swi tikomba mucisi wu lahlekili se xivutiso xa mina lexi ni mi vutisaka xona dokodela i ku ku endleke yini hi vurhangeri bya kahle bya Nelson Mandela lebyi byi tikomba ku ngeti a bya ha reflectiwi hi nkarhi lowu hi nga ka wona loko hi languta varhangeri lava nga sala va landzela swi vula ku yini a va kotangi ku hundzisa ximhandani kahle ku hi vakulukumba a hi fambeni hi ndlela leyi mali yona yi nga onha swilo swo tala ngopfu Khalanga loko mi langutisa varhangeri va hina vutomi lebyi va byi hanyaka sweswi na vutomi bya vanhu vo tala ngopfungopfu ematikoxikaya lava vanhu va ha hluphekaka va hava mati va hava yini mi langutisa na vutomi lebyi hanyiwaka hi varhangeri va hina hi swona leswi nyumisaka ngopfu hikuva van'wanyani Kalanga mina ni sungula na swi twa ku ri ku na mabyala bodlela ra whisky leri nga 250,000 vanhu va no 250,000 rand not cents vanhu va nwa mabyala lawo ku ri na vana lava va havaka tintangu to gqoka loko va ya xikolweni va tshama aka ti-classroom ta le hansi ka misinya aka nkarhi lowani ene mi langutisa vanhu van'wanyana lava hanyaka vutomi byin'wanyana na vanhu lava hluphekaka hi swona leswi twisaka mbilu swi nyumisa ngopfu Khalanga swi nyumisa na hambi hi eminkosini leyi nga kona va mi byela ku ri hala ti-VIP hala yini mi ti vutisa ku ri ku endlakala yini since rini hi vona ku ri ku na ti-VIP na ordinary people hi swona swilo leswi karataka ngopfu ka varhangeri va hina mara problem ikulukumba yi ve ku prepare succession and I think na vona nkulukumba Nelson Mandela lava nga kona va ta teka blame hikuva a hi fanele hi build a leadership leyi nga ta teka over beyond leadership ya vona leyi a hi tshemba ngopfu na loko mi langutisa constitution ya hina ku na swin'wanyana ka constitution swi nga endliwa hi mhaka ku ri varhangeri va nkarhi lowu a va ri varhangeri va tshembakaka ngopfu a va ri varhangeri lava va nga sacrifice vutomi bya vona ngopfu tekani Khalanga swilo swo fana na SIU ku ri SIU yi investigata corruption leyi nga kona i president fanele a signa proclamation ya ku ri va investigate loko president va nga sayinanga never swi endlakala leswi hi endle constitution hi ku themba ku ri president u ta va munhu loyi a nga va na vurhangeri byo hava any question hi rivala ku ri generations leti taka ti ta rivala swilo leswiwani a ni vuli ku ri varhangeri va hina sweswi va tshikile leswo mara constitution fanele yi va based aka rule of law hi swona swin'wanyana leswi swi nga kona loko hi languta ti-powers leti nga nyiketiwa president hi constitution
president ba appointa ti-judges ba appointa yini na hambi mundzuku vo ku set upiwa committee ku ri ku interviewa ti-judge va ta jika jikijiki va ta appointa munhu a nga zanga interviewiwa hi swona swilo leswi nga ta vanga problem aka democracy ya hina ku ya mahlweni. Loko sweswiwani munhu a kha hi yingisela a kha lava ku ta ku yisa mahlweni xivono xa dokodela Nelson Mandela, xivutiso ku ta va ku dokodela hi sungula kwihi, hi swihi leswi munhu a fanele a swi endla hi ku lava ku ta seketela xivono xa mukhalabye? Xivono xikulukumba lexi vanhu va nga ta kota ku seketela ngopfungopfu khalanga vanhu lava nga na ti-ambition ku ri va nga ku nghena aka tipolotiko or aka ti-public office fanele va swi tiva ku ri fanele va rhangisa vanhu emahlweni, va rhangisa ti-interest ta vanhu emahlweni, vona va ta tsandzaka va nga langutiseli vona, va langutisela na vanghana va vona na maxaka ya vona, a va langutiseli vanhu lava swi hluphekaka ngopfu emisaveni ku ri va ta sacrifice vutomi bya vona ku ri va kota ku ri ti-rights ta vanhu lavawani ti ya mahlweni. I mean President Mandela va ye a jele aka nkarhi loyi khalanga va nga aka prime age ya vona and va ti byela ku ri freedom is my life. I leswi va nga endla swona va endla ku ri mina na n'wina namuntlha khalanga hi kota ku hanya vutomi lebyi. So i hina sweswi khalanga fanele hi endla contribution ku ri ti-generation leti taku ti va na vutomi byi antswa ku hundza hina. Hi nga langutiseli ku ri hina fanele hi tshama hi ri kahle sweswi hi va na swin'wanyana hi swi lavaku but fanele hi sacrificela for generation leti taka. I think vanhu loko vo sungula ku understanda leswaku ri service i sacrifice. Service hayi ku ri i ku endla mali. Public service a ku endliwi mali ka public service, i sacrifice leyi fanele endliwa. Ni tshame ni vona xivulavuri xin'wana xi kha xi vulavula ka njhekanjhekisano wun'wani a Uganda dokodela xi kombisa timhaka ta ku loko i lava ku va n'wankumi i nga vi mutirhela mfumo, kambe swi tikomba ku swi hambana kotle na leswi swi nga la a Afrika-Dzonga hi ku ongeti loko i lava ku va n'wankumi i fanele tirhela mfumo kwandleke yini? Hi yona mhaka leyi hi nga huma endleleni sweswi na varhangeli va hina va nga huma endleleni hi mhaka ku ri hina hi phindaka khalanga ya hlawula vanhu lavawani loko ku ri na ti-election ku ri a va famba hi rhangela vanhu lava hi tivaka ku ri va nghene ka mfumo hi mhaka ku ri va lava ku fuma vona hi vuvona, a va langutisanga ku ri fanele va sacrificela for mina na n'wina hi mhaka ku ri van'wanyana vo fana na va Nelson Mandela a va tshama jele va sacrificele hina va swi endlile. Hi yona problem leyi nga kona leswi. Xana khalanga xivutiso lexi nga kona lexi hi fanele hi tivutisa hinkwerhu ku ri ku hava vanhu lava va nga na ti-values to kota ku sacrifice ku ri un'wana na un'wanyani la tshamaka aka N'wamitwa or a tshamaka a Giyani or a tshamaka Mapayeni xana u hanya vutomi bya kahle? Va swi kota ku ri va ya titliliniki loko vanhu va vabya, va swi kota ku ri va kuma mirhi loko va vabya ka titliliniki letiwani, or mali ya mirhi ya yiviwa a swibedhlele swa hina ku ya dyiwa yona ku waniwa tona ti-whisky leto durha na. Hi swona swilo leswi hi nga ka swona leswi i swilo leswi fanele hi swi lunghisa. So tisa mbilu ku vava a ni langusa nkarhi wun'wana lowu nga hundza before xibedhlele lexa le a Khensani xi susiwa lahaya xi ya laha xi nga kona sweswo a ku nga ri xibedhlele. A mi nga vona na xibedhlele lexi ni nga xi vona a xibedhlele lexi a xi ri a Thoya Nduna xona swi tisa ku vava swin'wanyana leswi hi swi vonaka ngopfungopfu ematikoxikaya la ku nga hava la vanhu va nga yaka kona. Laha a Joni ha swi kota ku loko u nga swi koti ku ya Baragwanath u ta tsutsuma ya Helen Joseph or u suka u ya a Joburg jail, mara loko u tshama a Giyani u ta ya kwihi?
incancer lowu nga langutisana na yona loko u ri a Thohoyandou u ya kwihi i Thohoyandou hospital laha Makwalela leswi nga langutisana na swona ai excellent doctor mirhi a yi ko va ku byela ku ri mirhi a yi kona namuntlha mara loko u langutisa budget ya department ya health i ti-billions na ti-billion ta tirand mara vanhu va hava mirhi vanhu lava kotaka ku ri va nga ya swibedhlele khalanga leswi nyumisaka ngopfu i vanhu vo fana na mina hi nga na ti-medical aid ni ta ya a xibedhlele laha ni nga ta kuma mirhi kona mara va mbuyangwani lava havaka ku hakela medical aid ku endlakala yini hi vona ni lava mi ni khomelanyana katsongo ni teka tinhlokomhaka ta mahungu dokodela ta vuya hi hetisa ku hetisela ka hina ni lava hi languta kwalano ka ku swin'wana leswi nga le ku hlupheni i mhaka ku public service yona hi ku angarhela vanhu va ha ri ku thoriweni ka mfumo ku na swivandla swo tala swi nga pfariweku mhaka leyi ku vulavuriwaka ngopfu i timhaka ta ku hi ha mali mi ta tsundzuka ku ve na nkama wun'wani holobye Trevor Manuel va nga tshama va andlala mpimanyeto wa surplus a Afrika-Dzonga ku onhake yini van'wani ve ri i timhaka ta ku ka ikhonomi yi nga kuli ku nga va ku ri na ntiyiso kwalano ke kambe ni khomeleni ni sungula ni kuma tinhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka leswi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Inkomo tinhlokomhaka ta mahungu tiyime ndlela leyi masipala ya Gauteng yi tsandzeka ku landzelela milawu ya nhlayiseko wa swakudya nhlangano wa vatirhi COSATU wu lemukisa magoza yo bakanyela tlhelo swibumabumelo swa va African Bank 14 wa vanhu va lova eka nghozi ya thekisi leri dibeke mahungu xitalo hi awari yan'we Irito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula laha eka ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 31 timinete ku bila awara ya 12 ni la ta vuya eka wena tanihi muyingiseri ku u hoxa njhani xandla ku humelerisa xivono xa Nelson Mandela na ku loko i languta lava van'wana va vulavulaka ku na van'wana va pfaka va ku mukhalabye a ku ri sell out a ni tivi ku va fike kwihi van'wana va ku a va xavise tiko leri kumbe va xavise tiko leri se la ta twana le ka wena ku i angula ku yini ka mhaka yaleyo na dokotela ni ta va nyika nkarhi wa ku va va angula ka mhaka yaleyo loko hi kha hi hetisela dokotela ni khensile loko ma ha ni khomele riqingho rorolero loko hi ya mahungwini ya misava dokotela a ni vulavule hi timhaka leti ti langutanaka na xiyimo lexi hi nga ka xona tanihi vaaki xa leswaku tin'wana ta tindzawulo a ta ha tholi vatirhi va le ku tirheni hansi ka ntshikelelo lava tirhaka mfumo hikokwalaho ka ku kayivela ka vanhu lava nga ta va pfuna ku nga se kayivela switirhisiwa se xivutiso ku nga va ku swi lahleke kwihi ku ve na lembe leri ku nga andlariwa mpimanyeto wa surplus a Afrika-Dzonga hi holobye Trevor Manuel kambe sweswi hi le ka deficit yin'wana yikulu ku nga va ku u cince timhaka ta ku kula ka ikhonomi kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalaho talanga ikhonomi ya hina yi kurile ngopfu sweswi loko mi langutisa ikhonomi ya hina aka tidolara sweswi it's about 490 billion ya tidolara ikhonomi leyi nga kula ngopfu loko mi compare ka 1994 loko mfumo wa democracy wu fika mali leyi nga kona sweswi khalanga ya swi kota ku ri yi nga hlayisa hina hinkwerhu la Afrika-Dzonga loko mo langutisiwa aka ti-municipality tin'wanyana mali leyi tlherisiwaka endzhaku ka mfumo ku ri a yi koti ku tirhisiwa na le national government a va koti ku tirhisa mali leyiwani ni ti vutisa ku ri vanhu va nga swi koti ku tirhisa mali magondzo ya karhi a onhekile tindlela ti onhekile vanhu va hava mati swilo yini na ku hava ku ri a yi kona yin'wanyana yo yiviwa swona kalanga loko mi tsundzuka after 1994 ku hoxiwe magezi kwalano amena mapayeni a ku ri xinyami ntsena so ku na electricity vanhu va kota ku va na electricity a ku kota ku hoxiwa tipipe ta mati
na le tindhawini tin'wanyani vo Jericho lavo Brits ku hoxiwa amatikoxikaya a ku hoxiwa mati ku hoxiwa electricity se ku endlaka leyi yi kwihi mali ya kona kalanga loko mo langutisa sweswi budget ya mfumo ya infrastructure yi ringana close to a trillion rand yeah mi tivutisa ku ri yi endle yini mali leyiwani mi langutisa tindlela leti lunghisiwaka i tini tindlela leti lunghisiwaka amadorobeni ku endlakala yini amalokixini amatikoxikaya ku hava ntumbuluko leyi hi vonaka yi nga ta endliwa hi mali leya infrastructure ku endlakala yini hi yona ene swi easy khalanga mi nga nghena na le ka website ya kona mi cheka ku ri ku niketiwe doroba rini mali muni famba mi cheka Dzanini niketiwe mali yini mi langutisa kwalano mali ya kona ku endlakala yini hi yona mi ya vonkowankowa mi vona ku ri ku endlakala yini mali leyiwani yi allocatiwe ku lunghisiwa tindlela mara ku hava leswi hi swi vonaka hi yona problem ya hina yikulukumba ngopfu and un'wana na un'wana wa swi tiva ku ri mali leyi ya kwihi kalanga ku hava ku ri u nga tirhela mfumo u fuma ku tirhela mfumo actually i ku tirhela swisiwana swa tiko yeah manje a ku ha tirheriwi swisiwana hi swona swi tirhelaka varhangeli va hina hina hi komberiwaka ku ri hi sacrifice hi boha mabandi mara varhangeri va hina va dya makhwiri hi laha a kurile a makulukumba va xurhile and vanhu va karhi va hlupheka a hi tseleni dokotela se mi ri yini n'wina hi timhaka ta ku vulavula ku ve na van'wani va nga tshama va vulavula van'wani va kanetini va ku a swi twa ku ma ndhundhuzela president Nelson Mandela kambe hi ku ya hi hina va lava va vulavula va ku a ku ri sell out n'wina mi ri yini kalanga vanhu lava vulaka so ku na vanhu vo tala sweswi van'wanyani va mbala ti-uniform ta masoja va na ti-rank ta masoja hi va vitana ti-peace time warriors leswaku ri loko ri na kurhula hi vona va yaka enyimpini vo Nelson Mandela vo Motsoaledi Wilton Mokwai Walter Sisulu i vanhu lava nga sacrifice ngopfu vutomi bya vona ku famba va tshama jele a ni tivi ku ri vanhu lava va vulavulaka ku ri Nelson Mandela u xavisile loko vo famba va ya vona Robben Island ku ri munhu loyi a tlela aka sele yo tanihi kwihi a tshama endhawini ya njhani miss leyi ri kona ku endlakala yini I think va ta va na respect for vanhu lava nga sacrifice vutomi bya vona ene vanhu lavawani va va landzeli mfumo wa mabunu zamile hi nkarhi lowu wa khalanga ku ra ka vona hi ta mi chucha la loko mo pfumela ku endla swilo swa so mi renounce violence mi endla yini va arile ku endla swilo leswi and namuntlha hi va vitana ku ri vanhu lavani i ti-sell out a va ta va be-sell out hi nkarhi lowu a va tshamile le exitokisini va nga koti ku endla nchumu a va ta va ti-sell out namuntlha hi va vitana ti-sell out i vanhu lava nga twisisiki ku ri sacrifice i yini sacrifice khalanga i ku tinyiketa vutomi bya wena ku advansa ntumbuluko ya vanhu van'wanyana hi swilo leswi nga endliwa and hi swilo leswi fanele swi endliwa emfumeni sweswi mfumo wa vanhu lava nga na mali sweswi loko u lava ku rana for political office fanele u va na mali leyi u yi kuma kwihi vanhu lava nyiketaka mali va mali yaleyi hetela ku yi tekeriwa hina va swisiwana leyi a yi fanele yi taka swihina kumbe yi hi tisela vukorhokeri yi ya kota ku tirhisa ku va vanhu va kuma switulu hi ku minkarhi ya ku tala vanhu lava tlakukaku vanhu va kuma mintirho khalanga vanhu va koti kuma mintirho hi mhaka ku ri lava va nga nghena va pfalela lava nga handle ku ri va nga ngheni ku dya vona ntsena a ni tivi ku ri va ta dya va heta na hikuva loko kota ku kumbexani dokotela ku nga va ku ri xifaniso xa kahle lexi mi xi hlamuselaka ku loko mo languta vanhu lava va tlakukaku ka hierarchy ya tipolitiki loko mi languta background kumbe lava taku hi kona kolomu va tirhelaka kona tihofisi te va tirhelaka to ku tala ku va ku ri na manyala swi vula ku swi na ku fambisana impela ku ndliwa manyala lama munhu a ta kota ku ya kha a kula hi tlhelo ra tipolitiki ku laveka mali ku laveka mali tipolitiki ta sweswi ta durha hi nkarhi lowu nga hundza ku nghena ka tipolitiki khalanga ma swi tiva
a ku sacrifice vutomi bya wena mi swi tiva ku ri na maphorisa va nga fika va mi khoma mi ya jele a mi nga dlayiwa sweswi ku nghena ka tipolitiki swi na mali a yi sacrifice leyi a yi nga famba i generation leyi nga na yona sweswi khalanga generation leyi nga lwela freedom generation leyi nga phinda yi destroya country at the same time nkarhi wun'wanyana ka matiko man'wana va na ku blame generation leti landzelaka ku ri va rivele hikuva va tivi ku ri ku humiwa kwihi khalanga mina na n'wina ha yi tiva apartheid hi and then hi famba hi endla swilo swa so leswi hi swi endlaka hi destroya the same country leyi hi nga yi lwela hi swona swilo leswi twisaka mbilu ku bava and mina swi ni twisa mbilu ku bava khalanga hikuva na ku hleketa ku ri na vutomi lebyi ni nga na byona namuntlha ni nga fanelanga ni hanya mina ku fika sweswi leswi ni nga vonaka swona ka nkarhi lowu wa ku lwela freedom ene ni hleketa van'wanyana lava va nga sacrifice vutomi bya vona va nga dlayiwa van'wanyana hi tivi na ku ri va le kwihi sweswi ku na munhu loyi ni n'wi tivaka ngopfu hi nga tirha na yena ka ti-underground movement ya va ku Iggy Mthembu loko ni hlaya xitori xa yena xi ni twisa mbilu ku vava hikuva nga zanga hi vona freedom leyiwani and khalanga na n'wina va kona vanhu vo tala lava mi nga va tiva va nga sacrifice vutomi bya vona ku ri hi va laha hi nga kona namuntlha but van'wanyani lava va taka endzhaku ka hina va langutise future ya ndzima ngopfu very bleak future ku ya mahlweni kasi lexi hi nga swi kotaka i ku kota ku pfuna generation leti taka ku ri va nga zi va hlupheka va nga hundzi laha hi nga hundza kona Afrika-Dzonga yi na mali yo tala ngopfu Afrika-Dzonga yi na ti-resources to tala ngopfu khalanga loko ho ti tirhisa kahle hi nga kota ku va na mati na electricity na tiyindlu ku va na ku dyondzeka kahle xi one lexi post apartheid nga xi endla khalanga i ku increase level ya literacy ya hina ku dyondzeka ka vanhu la Afrika-Dzonga manje ku le henhla ngopfu ku hi hundza matiko hinkwawo la Afrika-Dzonga yi number 1 ni mi twile dokotela Casey swinene wun'wana yi ri ni mi vutisa ku n'wina leswi swa concept ya 67 minutes ma yi landzelela na ku loko ku ma yi landzelela mi ta endla yini mina khalanga ni decide ku ri masiku laha ni nga na wona la misaveni ni ta yima ni vulavula ntiyiso ni kota ku dyondzisa ni informa vaakatiko tanihiloko ni vulavula na n'wina aka masiku hinkwawo la aka munghana lowunene ku vulavula hi swilo leswi endlaka la kaya leswi endlaka la misaveni ku ri vanhu va kota ku va teka ti-informed decision ni endle a daily function ya mina leyo ku ri ni ta sacrifice nkarhi wa mina ni researcha ni kota ku vulavula na n'wina ni informa vayingiseri ku ri ku endlakala yini va kota ku endla ti-choice ta vona kahle ni mi twile dokotela Casey swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina hlekani wa siku ra namuntlha ku dya ku engeta inkomo khalanga inkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM languta nkarhi i 18 minutes ntsena ku nga si ba awara yan'we ni nga swi bula na bava laha ni la ku ta twa n'we kwala mi nga kona ka 0860 002543 ku ri loko ka hi languta ku langutana ku xixima nhenha Nelson Mandela ka siku ra mundzuku mi angula mi ku yini n'wina loko hi kha hi languta kumbe mi hoxa njhani xandla loko swi ta ka timhaka ta ku xixima mintirho leyi yi nga endliwa hi mukhalabye Nelson Mandela hi ndlela yoyeleyo i mhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku va hi twa n'wangulo wa n'wina ka yona nomboro i 0860 002543 hi ndlela leyo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'we mi famba mi ya tlhelo rihi loko hi kha hi languta ka timhaka to teteleti ta ku xixima mintirho ya Nelson Mandela 0860 002543 loko yi ku khume timinete u nga swi bawura yan'we ni ta va ni kha ni bula na bava la ni lava ku hi bulanyana katsongo na vona hi ta twa ku va ri yini vona mukhalabye hi ndlela yaleyo kambe sweswi na twa wena ka nomboro yaleyo ya ntolovelo ni hlekani muhasi minjhani na vaxongi hi pfukele hi nga vona papa hi pfukele la ku landzelela kwala doctor va kha va ta hi kona ka ku hi tsundzuka njhani kumbe hi endla yini ku ya mahlweni
ku preserve legacy ya Nelson Mandela. Muhaxi ni ta yi teka ka contact ya timhaka ta vukorhokeri lebyi va tikhanselara ti fanele ku va ti tirhisa swona ku yisa vukorhokeri evanhwini. Ni nga swi tshama ku i ti-characteristics ta maximum precision ya leadership ya tikhanselara kumbe ti-councillor candidate leti hi ti langutelaka ku ta hi tirhela ku ya mahlweni. Hi ku ya hi mina ku va hi yisa xivono xa President Mandela emahlweni i ku va munhu un'wana na un'wana loyi a nga langhiwa kumbe a nga ta langhiwa eka xivandla xa ku va khanselara kumbe xivandla xin'wana na xin'wana xa vurhangeri lebyi byi fanelaka ku yisa vukorhokeri evanhwini hi ku hambana ka tindhawu leti hi va ku hi ri ka tona. Munhu loyi i fanele a twisisa the task at hand ku vurhangeri i yini i xilo xa ku sungula xexo. Xa vumbirhi hi fanele hi swi tiva leswaku i nga vulavuli leswi swi nga ri ku ntiyiso, i nga vulavuli mavun'wa, i nga nyeteli munyu kumbe chukele, i tsakisa vanhu mara i kha i swi tiva ku leswi i swi vulavulaka a swi nge humeleli a hi ntiyiso. Xin'wana muhaxi i nga vulavuli mavun'wa kumbe leswi vuriwaka ti-unrealizable promises. Xikombiso i kuma ku i byela vaakatiko ku switarata swa hina xin'wana na xin'wana xi ta pheviwa kumbe xi ta hoxiwa xikontiri, wa swi tiva ku swilo sweswo a hi ntiyiso. Swi vula ku i ta va i nga ri murhangeri wa kahle, a wu yisi mahlweni xivono na mission ya President Mandela because leswi a tirhela ngopfu swona a ku ri ku vanhu va ntima ngopfungopfu ku ri maAfrika-Dzonga hi ku angarhela va va na vutomi byo antswa bya ku ringana, hambiloko byi nga ringani parity ya kona yi nga fikeleli ka ku ringana yi helela mara byi va byo antswa. Xin'wana munhu a nga vulavuli swilo leswi nga ta kumeka swi endla leswaku vanhu va va na ku nyanyuka. I nga vulavuli swilo leswi swi nga ta endla ku vanhu va va na ku nyanyuka, va va na ku expecta kumbe ku langutela ka hava loko i ri murhangeri ngopfungopfu ka ti-ward councillor hi khona swi yisaka ngopfu kona kwalano. Lexi ni lava ku hetelela hi xona muhaxi i timhaka ta ku lava va nga ta kumeka va ya va ti-ward councillor ku ya mahlweni a va swi tivi ku vaakatiko va na ku byeriwa ku swilo leswi ngo i IDP, mpfapfarhuto wa mahluvukiselo ya muganga ya hina wu yime njhani. Ene na loko va hlamuselini muhaxi va fanele ku va na leswi vuriwaka ti-quarterly meetings after every 3 months ku va na nkarhi lowu mukhanselara a hlanganisaka na vaakatiko a kha a va nyika report on a quarterly basis. Ni pfumela ku Mandela i ta tsaka moya wa yena la nga kona hi mhaka ku swilo swikulukumba i ku kumeka vanhu va pima ngopfungopfu ku antswisa vutomi bya vona laha va nga kona. So hi leswi ni swi vonaka ka ku a hetseleni ni lava mi nyika mhaka leyi mi nga vulavula hi yona ya ku vanhu va nga nyanyuki va vula swilo leswi nga ta ka swi nga fika. Mi nga nyika xifaniso nyana xa swo fana na sweswo mi swi vulaka ku fana na loko a fika ku yini munhu. Okay, sweswi vanhu tindhawu ta ku hambana ta ku tala ku xota mati muhaxi wa mina mara madamu ma na mati, madamu ma ku tala munhu a nga fiki a ka vaakatiko a hemba ku sweswi mina ni ya ku ngheneni ya va mukhanselara mati ma ta huma siku leri ngo va siku. A vulavuli ntiyiso ku ku na leswi vuriwaka water rationing, ku siyerisana ka ku pfuleliwa ka mati hi mhaka ku miganga ya ku hambanana yi lava mati. Swi vula ku ka muganga ka wadi leya ka hina a vhikini mati ma ta huma masiku manharhu. Ni ta va ni kha ni swi landzelerisa ku mati ma huma ka nharhu a vhikini. Switarata swa la emugangeni wa ka hina swi khuleliwa, hambi swo khuleliwa kan'we after 2 or 3 months. Ku ta va ku ri swilo leswi nga realizable sweswo, a ku ta va swi nga ri mavunwa. A kha a swi landzelerisa kwale ka council na lava swi landzelerisaka na vona ku vukorhokeri vanhu empela va swi vona ku bya fika munhu loyi a va nga n'wi rhuma i le ku tiseni ka vukorhokeri laha va tshamaka kona. Hi leswi va nga va ku swi kombisa fika ni masiku botax. Ni mi twile boto wa mina khensa swinene. Khensa swinene swimali. Inkom 12 minutes a yi se ba awara ya 13. Ni nga teka mingiseri wun'we wo hetisela ivi kusuka kwalano hi ta bula na papala. Nhlekani Aheni njhani? Papa mina hi pfukeli minjhani n'wina? Hawa hi kona. A khensa papa.
mala nghenela ka lava vange Mandela ku xavise tiko vo hembe vanhu va emkhatheli ya leswi a nga endlela swona u endlele swilo swa lesikulu ngopfu u fika nghena loko a nghena la xitulwini a vulavula hi reconciliation swa ku hi tirhisana hinkwenu lava hi tshamaka South Africa mulungu munhu wa ntima a tlha hlawula na ku hlawuriwa na botha va deputy president loko valungu va lo famba nhlupheko loyi a ta va ri ka wosesi a wu ta va wu ri wukulu hi leswi mhani ni n'wi khensaka leswi a nga hi endlela swona loko mo ku valungu loko a va lo famba a heta va hi ri na nhlupheko mi vula yini mi vula ku a heta tsandzeka ku tindlela mugayo a heta tsandzeka yini vutheta a veventisi loko valungu va lo famba a hi tisoka hi ta balekela kwini mara ndlela leyi ta va yi ri kona tikweni a yi ta va yi chavisa ngopfu hikuva va land bank va hi nyikile ti-loan va endle yini va ku hi va ni mapurasi hi teka hi xave ti-bench instead of xave titeretere ya ku ta humelela sweswo a va hi nyikanga va hi nyikile a veventisi va hi nyikile va land bank mali va ku hi endle tipurasi ya kwihi mapurasi ya kona a ko xaviwe ti-bench ku fambiwa hi toho that's why ni ku mkhadzeli ya leswi a nga endlela so u hi endlele mhaka leyikulu eSouth Africa loko va na manita vuthet loko va na 10 loko la ka mfumo va na 10 wa ku fana na Mandela tiko ra ya ta ri ekule ngopfu lava va vulavurile va ku mali ya South Africa yi ni mali mara mali ya ko yo dyiwa swi nga yangi kona a ta va ku ta n'wana community na village leyi ku kalaka mati a nga ta na village leyi ku kalaka gezi a ku ta ni switarata hinkwaswo swa tipotholes a hi to twa a hi to swi vona ematikweni man'wana eka mali leyi nga dyiwa hi corruption ya South Africa kasi vanhu loko va nghena ka government a va ngheneli ku ya tirha a va vona lava vanhu lava a va tshembile swa ku ti-ministers va ku yinini ho twa ku munhu wa ku endle yini a mali ya hola ka yi talangi na mara vanhu va ntima kahlekahle mali a va twisisi nemeteli papa sentisana a swi twisisi inkomu papa Rakesini ai i mhaka yo tika leya na swi tiva ku ka ha ri na vanhu vo tala va lava ku angula ka mhaka leyi hi ta famba hi yona mhaka leyi na mhaka ya ngoma endzhaku ka loko hi ta va hi hete ku bula na Kgoshi Mokoena kambe hi nga se ya mahungu na misava mani bula na papa la ni twa ku va ri yini bona va na masiku va kha va tala ku na swin'wana a swi va khomi kahle se ni lava va ta vulavula na mina ku ni twa ku va ri yini papa la va ri yini swi nga va khomi ku kahle na ku vo va tiveka hi yini lava tshamaka koho va ndla yini sweswiya swa ku taniya ni kombela mi va yingisela mi va lehisela mbilu mi twa ku va ri yini vona hi mhaka leyi va na fayili la va na fayili na yi vona va yi khomile la swa tikomba ku swilo leswi va lava ku vulavula hi swoho a va swi heci va swi tiva ku va vulavula hi yini hi ndlela yoyeleyo nona ndlela lava va hi pfunaka michinini va kota ku hi lunghisela la ivi ni ta va amukela ivi ni bula na vona ni ta twa ku va angula va ku yini papa laha hi ta twa ku kahlekahle va virelisa hi yini avuxeni papa hi khalanga minjhani hi pfukile hi nkon'wini hi pfukile a khensa swinene papa so ni byeleni n'wina mi rimirela hi yini kumbexana hi sunguleni ka ku hi n'we mani mina xifaki agriculture farming aka thoma la i ro va vito ra purasi mina ni A.E. Hlungwane se xirilo xa n'wina yini papa ku na mhaka yikulu laha hi 2010 va ka rural va te aka thomo va fika va ku hina varimi hinkwerhu hi hlengeleta ti-application ta hina sweswi va lava ku ta nyika murimi loyi a qualifyaku ku ri a nyikiwa materetere yo ti-equipment hinkwato hi mpela ke hi yiseterile maphepha ya veketela a tribal ivi va ta va Pietersburg va ka rural va fika va mateka va ya Pietersburg
loko va fika Pietersburg va hlerile ti-application leti hinkwato ivi application ya ka xifaki yi khoma number 1 yeah hi ku yi na swilo hinkwaswo leswi a swi laveka ku na ti-PTO leyi nga ti-special permission occupier leyi nga sayiniwa hi MEC a Pietersburg va ka land affairs yi nga ri yona leya PTO ya khala leya sweswi yo ya leyi mi nga yi khoma kwalaho hi leyi ni nga yi khoma Mone yi vona. hi leyi yi languteni n'wena yanani mahlweni ivi loko se va ya le va fika va kuma swa ku no hi ye a pasaka nkulumbala va ta ka mina va rhumela valungu vambirhi na vanhu va ntima va ka hina va 4 loko va fika va ni byela swa ku no wena sweswi a hi le masin'wini ya languta nsimu va ya masin'wini va fika va languta nsimu ya me hinkwayo va jikajika va kuma swa ku no yi na mati yi boriwile ku na tijojo ku na tiphayipi ku na generator le kaya ka mina va ku no hi swi vonile i na teretere na xikomu na dance na goloni mara swilo leswi hi ku hi leswa ti-second hand xavisa ni sweswi hi ku tike nyika nyuwani mfumo ku nyika nyuwani brand new i kota ku rima hi mpela hi tshamile hi nkamanyana va ta va vuyile loko va vuyile va fika va ku no se titeretere ta wena ti humile application wu yi pasile va ta siku rin'wana va ta hi teka mina na nsati hi ya amkhulu aka lava na vona va nga apply materetere Yeah. aka rurara va fika va hi kombisa hinkwavo lava ya ve le amkhulu va xaveriwe brand new tractors tigolonyi ti-pack house ti endliwile ti-fence ti endliwile migero ya ku cheleta swilo swa vona swi endliwile hinkwaswo ivi swa n'wina ke swa hina loko hu vuya laha va fika va endla xijumbana i xijumbani xexa ndzeni ku yina ni la ku ta twa nchumu hi ku xijumbana leswo yivela swo yivela hi ku a ni na vona la mapasini ya mina aka switifiketi swa mina ene na siku na rin'we nzangi ni ve na nhlengeleta na vona hi tshama hansi ku hi la ku hlangana hi ve khampani kumbe hi ve cooperative a nzangi mina no twa hi loko se vona va ku veri va tisa n'wa Maria Blankulu i nghena hale ka mina loko swi te yini swi loko swi te ni va vutisile ivi va ta va fika va ku alright sweswiwani wena i nga vileli hi ta swi lunghisa va tisa materetere loko va tisa materetere va ni fonela va ku ni yi hlanganisa le a Ben store le blowini ra Sunduza Menga loko ni ya ri hlanganisa ni vona ku na mfana loyi wa ka Bilankulu se ni ri i lava yini wena i ri va ni rhumerile ku ve rini hi hlanganisa teretere ni ku na wena no ni ku hi na yena i foneliwe hi va ka rural i fone hayi i fone hi va ka rural hi vona va nga n'wi fonela se loko hi suka na teretere leyi hi famba hi ya fika le a xitorum leti la Giyani la ti pakiwa kona a ni a swi pakeriwa ku ri swi kota ku tinhundzu hinkwato ti fika titeretere ti ri laha ku ta ti ta henda oviwa hi ministara loko se swi helerile loko hi fika laya teretere ku yi chichiwa yo pfuta oyili aka sambu mi tshama mi swi twa sweswo se mina ni ku hawu ni ku mi ni languta kahle mina ni kulele aka valungu 1949 ni sungula ku tirha valungu mina ni ene ni dyondza materetere leyi teretere leyi wa se second hand wa yi pfuta ti-oyili va n'wi fonela mulungu loyi a nga yena va nga xava ka yena loko va n'wi fonela hayi a va yi teki a va sulasuli kwalana kumbexani leswi loko yi chika la lorini yi nga tshuka yi te tani oyili yi pfuta mina a swi kona sweswo movha nga vu xava wu ri nyuwani wu ya wa vumbuluka oyili a yi humi a yi humi hi ku swa ha sidima swilo swa a ku na leswi nga pfulapfuriwa va yi teka va ya ka ximati loko ya vuyile yi hala ta oyili se mina hayi ha swona sweswo
famba Se hi ku ni a yi salele kheli timinete teretere timbirhi. loko yi kherile teretere yaleyo ni salele timinete timbirhi sweswi swi nge heleli okay mara se- mhakankulu i ku n'wina mi lava mani a ndla yini ni lava va ka rural va vuyisa teretere ya mina hi ku phela kusukela loko hi tenge timhaka a tribe a lebra hi ku va ka tribal va tsandzekile mhaka leyi va yi vona leyi a yi fambi kahle mo ya kwale xilungwini se hi ya ka masipala a ka masipala va fika va ka masipala va bye va ku no tekani n'wina titeretere leti tlhela eka hlungwana va ku no manje hi ku ve sweswiwani hi ti teketile kaya va ku loko mi ti teketile kaya famba mi ya xava swin'wana titerete tin'wana se va ku na mfumo a wu nga pfumeli va ku i mhaka ya mani hi ku loko ku ri ku na mhaka yin'wana n'wi hina va la library va ka masipala loko ku ri na se mhaka swi vula ku yin'wana loko mina no famba na n'wina ka masipala sweswi hi nga loko kuma munhu loyi hi nga vulavulaka na yena Eh. a hi byela ku endleke yini hi swona va ivi ta kusuka byela. kwalano hi ya ka rurali aha na mi twele papa hi yo mhaka ya kona Ah, ni mi twele. materetere ya mina a ya vuyi munhu yaloye va ni hlanganisaka na yena a ni n'wi tivi a nga kona maphepheni ya mina ne le ka SARS a ri hava hinkwaswo va teke na SARS ya mina leyi va nga n'wi nyika nhundzu hinkwayo inkomu na mi twele papa na khensa swinene hi sweswo mingisero munghana lona fm va twile papa ni n'we mi swi tivako a hi voneni ku hi va pfuna njhani papa la mara ka masipala hi ta famba swin'we ivi hi ya twa ku kahlekahle i mani loyi a byaraka vutihlamuleri na n'wehe mi nga vana va tatana hlungwane tihlanganiseni na hina hi kota ku vona ku hi nga tirha njhani swin'we ku vona ku hi va kumela xintshunxo tatana hlungwane hi ndlela yeleyo kambe hambiswiritano awara ya n'we henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we ivi kusuka kwalano hi laha hi nga ta bula na Kgoshi Mokoena nhlekani eka Malamulele eka mina ku ya fika eka mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Lilian Hlabangwani Pensile Pheti Nhlekani mi yingisa mahungu ya awara ya n'we hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi musirheleri wa vaaki advocate Kholeka Ngaleka u vula leswaku masipala exifundzenikulu xa Gauteng yi tsandzekile ku landzelela milawu ya nhlayiseko wa swakudya Ngaleka a tshweta va mahungu ePitori mayelana ku humesiwa ka xiviko lexi kombaka leswaku xifundza xa Gauteng xi na 30% wa vakamberi va swa rihanyo ntsena kasi ku rhuleni ko va na 5% ta lava nga na vulawuri byo fambisa swimawusi eka mahungu man'wana khomixini ya mahlanga leyi nga na ntshamo ePitori yi vula leswaku yi ta tivisa vhiki leri taka hi siku leri nhloko ya xiyenge xa IDEC Adria Johnson a nga nyikaka rona vumbhoni emahlweni ka khomixini mbulavuleri wa xiyenge xa vuchuchisi Kaiser Kganyago u tiyisise leswaku Johnson u tlhelele entirhweni leswi yi ta endzhaku tsutsumela exibedhlele emaheleni ya vhiki tanihileswi a languteriwe ku ya mahlweni ka khomixini hi Musumbunuko xiyenge xa mahungu xa SABC xi kume leswaku Johnson u kume xileriso hi vuntshwa ku ya mahlweni ka khomixini ya mahlanga kasi khomixini yi arile ku angula mayelana na xileriso lexi kambe yi kombise leswaku yi tilulamiserile ku twa vumbhoni bya Johnson mbulavuleri wa khomixini Jeremy Michaels wa hlamusela As far as we are aware, she is no longer ill. There's no indication of that. And so I think you can expect that, and certainly, of course, the Commission needs to and wants to hear from her as soon as possible, hear her testimony and her responses to a whole range of serious issues. So you can expect an update on that in, I would say, the next few days. I can't really say much more than that.
ya la tlhelo phorisa Mbongeleni Mpangasi pfumerile leswaku ndhawu ya vugevenga Isipingo depot laha ku kumiweke swidzidziharisi swa muxaka wa cocaine leswi nga na ntiko wa 541 a hi mhaka leyi nga fambisiwa kahle endzhaku swidzidziharisi swi yiviwile laha a swi veke kona etihofisini ta xiyenge xa maphorisa Hawks ePort Shepstone eKwaZulu-Natal hi lembe ra 2021. Mpangasi loyi a vulavula hi ku tirhisa toloki Vusmus Nkabide u tlhela pfumela eka advocate Sesibaloyi leswaku u pfumele ku pfuna Colonel Gavin Jacob eSpingo laha ku kumiweke swidzidziharisi tanihi leswi a lava ku kuma ntokoto wa matirhelo. Colonel Jacob, when he called you to come and assist and you agreed, it was not because you have experience when you agreed to go. It wasn't because you have experience in these kind of drug busts. You agreed because you wanted to learn. You had no experience whatsoever. Did I hear you correctly? Yeah, but no. Yes. No Caesar food. And assist. Yes. And the same with, I think it was Warrant Officer Sibia. He had no experience. He told us he had absolutely no experience. So you both were going to be learning on this operation. Yeah, but That is correct. Thank you. Va ehleketeleriwa vanharhu eka swihehlo swo balesela endhawini ya switakani ya Jumpers va tshike ku endla xikombelo xa bail khoto ya majistarata eJoni. Vavanuna vo huma etikweni ra Lesotho va le xitokisini malana swihehlo swo dlaya 13 wa vanhu n'hweti nga hundza. Michael Metsingi, Jeremiah Maikutlo na Elliot Musina va langutene na swihehlo swo dlaya. Qweta ra vona Phumutso Sadiki wa hlamusela. Good morning, Your Worship. Your Worship, I confirm my appearance on behalf of all accused, Your Worship. Your Worship, after thorough consultation with all accused, Your Worship, it's my instruction to abandon bail at this stage, Your Worship. We do apologize for bombarding the court roll, Your Worship. Ku langutisa hungu leri rhangeke mahlweni musirheleri wa vaaki advocate Kholeka Ngaleka u vule leswaku masipala exifundzeninkulu xa Gauteng yi tsandzekile ku landzela milawu ya nhlayiseko wa swakudya inkomo. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlavangwani. Hi Mandela Day vana kun'we na Munghana Lonene FM na Majaka Foundation loko va nyikela yindlu yintshwa ku ri ku xaxamela na misava hinkwayo loko yi tlangela hi ku nyikela hi timinete ta 67 ku ri ku endla ku hambana eka munhu un'wana laha u nga ta va na swipano swa bolo ya milenge swa kwala kaya u nga hundziwi hi mimburisano tinyiko na leswi nga ta kan'wa swi rivali loko u tshame na Munghana Lonene FM a ri karhi a kombisa nkoka wa ku nyika mugqivela walowu wa ti 18 July 2026 nongonoko wa timintsu ta Xitsonga u ta ku haxela twi kusuka eMajaka Sports Ground leswi hinkwaswo u ta swi kuma kusuka hi awara ya 10 nimixo Munghana Lonene FM makomba ndlela. Komandlela 3 to 6 Musumbunuko ku fika ra vuntlhanu ni Ndzhenga atikweni leri ra United Kingdom la ku twananeni kambe ku la ku tekiwa xiboho xa ku munhu enge he pfumeleriwi ku va ambala khupa head. Hina na Afrika-Dzonga ni Mbyela yo mhaka u vona swi swa ku tala swi nga fambi kahle hina nkateko wu kulukumba swinene hina xidemocracy na swo swa tikhupa head hina vo mzekezeke lani ya Komandlela na DJ Med afambisana na Matilda Chauve eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Leswi i vunyanyuri bya mahele ya vhiki i wa kwini number 40 Drive by Force. Twana leswi ku ya hungasiwa kuna maheleni ya vhiki leri hi Sonto hi loko mchongolo wa Reya ka Mnisi ya hungasa ku saseka eVelverdin ka tiva ta wena Sibuyi mutivisi xindzingiri xa Dirk Mthombeni ndodo ya mchongolo hi loko mchongolo wa Reya ka Mazithulele ya Banenge evuyelani ka Steven hi Sonta mutivisi leswo Simankoni ndodo ya Calcutta hi loko mchongolo wa Bushbuckridge nga Reya Ngungunyani hi Sonta hi ya cina eCastile ka Marule mutivisi Rudolph Mutendo va Machave hi na Gauteng mchongolo hi Sonta ya cina eThembisa eMotsu section ka Tiger mutivisi Henry Khosa ndodo ya Springs hi na mchongolo
wa Reya Amashangana ya cina ku saseka eSibambayana eBraiguru mutivisi wa Gawaga Mthombeni ndodo ya mchongolo hi lava mchongolo wa Jongilanga hi ta va hi cina eSomerset eBavini mutivisi Adolf Graston Tsibuyi ukayelele eka Afrika wa vulavula se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va bizi va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi bizi ri Mandela a nga lwelangi hina u lwele maforoni ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela kambe na n'wina ma hoxa loko mi ku a va hi suse mi vula n'wina na mani ani hoxi okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela yoloyo i maforeni lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government do you know ku ri na ku xavisa vanhu maphilisi mara la se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula so mingisero mngana lona FM nakona ku Afrika wa vulavula ka mngana lona FM makomandela i comment mina tintsena ku phela wara ya khomenar nakona ku Afrika wa vulavula ka mngana lona FM makomandela loko a xela wona thi kusuka leno a studio 1 hele Masingita mall again na utela ku bula na ntukulu la khoshimkwe la ta ku hitatwa ku timaka ta ngoma e va ka yena ti bange swo vulavula va contralesa na bo va bilela hi tinhlayinhlayo leti ti vikiwaka ku va tiri tin'wana ta leti nga koho henhleni ka mafu ya vankwera lava hetalaka va hundza misaveni engomeni seke hi leta ku leswi swikolo kun'wana swi nge le ku pfaleni tanihi contralesa miri yini n'wina miri ngoma a yi fi yi nga ha vi kona kumbe timhaka tete ta ku va ku ka ku nghenelela na vanhu lava va nga swi tiveki ta ku ngoma yi suka kwihi ya kwihi hi swona swi nge le ku onheni ke a ni langutela ku bula na Kgoshi Mokoena la ta twa ku va fikini Kgoshi Nhlekani lenkulu wa munhu hi ngo vo hayi hina va lava mani hina hala hi nga koho swikolo swa pfala ku hela loko ka vhiki a ni tivi hala ka n'we swi ya pfala rini kokwana swi ya koho eku pfaleni vhiki ra ku sungula ra August a vele a heta hinkwaswo kokwana swi le ku pfaleni a hi tlheleleni le ka ku tanihi contralesa mavilela loko swi ta ka timhaka ta tinhlayinhlayo leti hi ti kumaku lembe na lembe loko swi ta ka timhaka ta mafu lama ya humelelaku angomeni na ku va ngoma yi biwa yi nga pfumeleriwangi kumbe swi nga ri nawini swi sweswo swimbirhi mi vona ongeti xiphiqo xi nga va xi sukela kwihi kokwana ni ri ntukulu wa wehe u ndzi vula leswaku hi dlayisiwa hi lava va baka etingoma swi nga ri kona enawini vanhu valavo kokwana tani hi loko swi tiva loko a bi ngoma ya muxaka wolowo a nga lavi leswaku va mfumo va ta va tshondzela va vona swa ku endleka yini leswaku va ta vona swihoxo swo tala swin'wani kokwana hi biwa hi mhaka liya ya ku van'wani engoma a ya ri mhaka ya ndhavuko ya ku endla xintu va vona va pfule ebindzu ra ku endla emali leswi hi ri contralesa a hi twani na swona kambe leswi onge swi hi khome hi nga swi tsakeli kokwana n'waka lowu laha Mpumalanga for example leswaku tani hi vurile tolweni leswaku ku ni nkulukumba wun'wani loyi a nga nyika leswi hi ngo instruction swa ku eka tingoma ta ye a nga lavi ku vona dokodela hikwalaho hi masiku mambirhi ntsena hi love vana lava va ku ringana 12 sweswo swi hi twisa ku vava ngopfu kambe leswi swi tsakisaka kokwana MEC wa Costa eMpumalanga a khomisana na contralesa ni ndo tihosi ya Mpumalanga va swi kotile ku ya ecourt va ya kuma court order leyi yi ngo a nga kona n'we va nga ta sivela tidokodela swa ku va ya va pfuna hi vana loko nge xiyimo a xi kahle kokwana sweswo a hi tsakisa kambe a swi nga fiki kwalani nkulukumba yaloyo hi te nawu a wu teke egoza hileswaku u hi dlayele vana va hina
u endla sweswo swa ku ye a nga yisanga n'wana kambe leswaku hi lonkulu eka ndhawu yaleyo hi ye a nga tisa ekhombo leri nga humelela kokwana nkulu wa munhu. Kambe van'wani va ta ku hikokwalaho ka yini n'wina mi ta lavaku ku nghena madokodela hi ku hi ntumbuluko wa kona anakeni timhaka leti ta ngoma a ti fambelani na madokodela? Ndzi ri ntukulu wa wehe ndi yimbe hi n'waka wa 1970. Vana lava a hi ngomeni nkarhi walowo u nge va nge fani ni vana va yaka engomeni sweswi kokwana. Vana va sweswi vhele va hanya hi ndlela yin'wana yo ka yi nga fani na le ya hina. Enkarhi luwa a hi swi kota ku tshama hi nga nwi mati ku hela en'hweti hinkwayo. Va masiku lawa loko endla sweswo en'wana a nge teki vhiki a nga hi siyanga emisaveni. Hi swo hi ngo vadokodela a ku yi mani na mani ku ya lweyi onge wa yi tiva ndhavuko u yimbile kokwana. Nako loko u ta vita edokodela swa ku ata u vitana loko nge exiyimo a xi kahle swa van'wana a pfuneka. Ku na van'wana kokwana ndi vula sweswi va ni ti-medical aid swa ku va pfuneka. Mara loko n'wana a khomekile a ri le ngomeni a nga ngheni dokodela wehe loko u ri le kaya u ni medical aid nkarhi wun'wana na wun'wana loko u twa nge u ni pain kun'wana va swi kota ku ya. Hikwalaho hi ngo tidokodela a va va pfumeli swa ku va nghena va pfuna evana loko u nge xiyimo a xi kahle kokwana. Sweswiwani na ha ku twa mi ku Contralesa na Yindlu ya Vuhosi a Mpumalanga na MEC va tirhisanini ku ololoxa xiyimo lexi ma ha ku hi hlamuselaka hi xona. Kambe xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini minkarhi yin'wana mi pfala mi tshahiwa mi kha mi twala onge timiri tanihi Contralesa van'watipolitiki hi vo va tisaka ku tika ka timhaka leti ta ngoma ku ve sweswiwani mi tirhisane na vona MEC la? Kokwana van'watipolitiki a va fani va koho van'wani lava onge rito ra mehe ra makumu a ri phikiziwi. Va koho van'wani lava va tirhisanaka kahle na va Ndabezitha. Mpumalanga hi yin'wana ya tiprovinsi la va hloniphaka evuhosi hi ndlela yo hlamarisa. Loko swi vuka kokwana hambi ku ta eka switirhisiwa leswi va nge tools of trade eka va Ndabezitha a swi fani. Empumalanga yi famba yi ri yexe kokwana a yi na ntanga. Loko ku ta ka mhaka ya ngoma na koho loko Contralesa ya ku MEC ku na lexi wa swi kota ku hi accommodate a ku no a hi tirheni swi hinkwerhu hi fambisana. Ka tindhawu tin'wana vhele van'watipolitiki loko swi vuka hambiloko ku lonchiwa nkarhi lowa ku nkarhi wa ngoma sweswi swi lonchiwa hi politician. A ri koho chairperson wa hina hosi VW Mahlangu loyi a nga chairperson ya komiti leya ya New York. So sweswo swi hi komba koho leswaku va teke over kokwana hikwalaho ni nawu luwa wa Customary Initiation Act u teke matimba hinkwawo wa susa eka va Ndabezitha eka tihosinkulu u le ka tipolitician. Parliament hi yo rhanaka tingoma sweswi kokwana. Ho tsaka loko un'wana wa tipolitiki a swi kota swa ku hambi swi ri tani wo ndi vulavula ni vini va misava ni vini va vanhu swa ku hi khomisana loko ku ri xiphiqo lexi nga koho kokwana nkulu wa munhu. Se loko hi kha hi languta sweswiwani van'wani ve ri timhaka ta ngoma ti hindzeriwile ngopfungopfu loko kha ku langutiwa swifaniso sweswo hinkwaswo van'wani va tirhisa mali vana va hundza misaveni sweswo. Se miri yini n'wina hi mpela xi pfala xikolo lexi? Kokwana lava va ngo exikolo xa ngoma a xi pfariwe xi nga ha vi kona ku ndzi fanisa ni munhu loko ku nghene enyoka endlini ya yehe a hi xa yindlo hinkwayo a nga na epulani swa ku a hi suse nyoka leyi nga koho la ndlwini hi nga hisi yindlo hinkwayo hi ku hi dlaya nyoka. Van'wani a pfumela swa ku a hi vanhu hinkwavo lava va endlaka ndhavuko ya ngoma a va swi endli ene futhi a hi vasoli i culture ya vona. Kambe ku ni vo tala ngopfu lava va rhandzaka engoma. So ngoma loko yi dlaya kokwana swi fana ni loko ku vanhu lava ka kerekeni va nga hayi because van'wana a hi yi kerekeni. I choice ya munhu mani mani ku ya hi nawu luwa wa CRL commission kokwana swa ke vanhu va ni right swa ku va endla endhavuko wa vona. Hikuva loyi onge ngoma a nga yi rhandzi a swi na mhaka hikuva hi ngo vanhu lava onge ngoma a va yi lavi vatswari van'wana. Teka n'wana wa wehe u n'wi fambisa a ya kwini laha ku ya ku na ngoma loko se tingoma ti humile se u vuya na yena leswaku vana lava
ku ni ya swo leswiya n'we mi nga dyondza kokwana va ngo i peer pressure loko n'wana a vona munghana wa yena etlilasini a nga ri kona a ku hi u yingomile loko a vuya u ta ndzi hleka because nge he tshami na yena ene van'wani va hlupha loko va tshamile lava vuyaka eku yimbeni kokwana loko we u nga yimanga u ri na vona va ku heyi hi nga vulavuli ku ni matsefu sweswo swi tisa eku tikanyana eka vana van'wani va ku hi leswi swi antswa ra mendiya a koho ni ri kokwana engoma ya nkoka ngopfu leswaku ya dyondzisa yi endla hi tiva swa ku he va mani hi vuya kwini hi ya kwini kokwana nkulu wa munhu a hetseleni ve ri ngoma ya hina swin'wana swi endlaku ku yi nga fambi ku nghenelela ngo vavasati a ni tivi ku mi swi vonisa sweswo n'we tanihi tihosi ku vavasati va rhanga mahlweni ngopfu van'wana va chavi no macha va ku hi machela ku ngoma yi nga vi kona kumbe yi va kona swin'wana swo sweswa ku taniya onge tiva ku na ku tsakela ngopfu kusuka ka vavasati loko swi ta ka timhaka ta ngoma leyi ya vaxinuna kokwana ku na van'wani vavasati endhawini yin'wani ya kwahala eMpumalanga eBushbuckridge lava nga suka vavasati va ya va nghena engomeni va ku va humesa evana engomeni hi va byela hi ku leswi nga swi endla a swi kahle because vavasati n'we mi nghena ntsena eka ngome ya vavasati ku ya emphatwini mi ya ku mi hoxa ngoma mi ta hunguka ene va teka onge ho tlanga loko ndi vulavula xi kokwana ku na un'wana mhake loyi a nghene kwale ngomeni leswi a swi endlaka la xitaratini u khoma hi tingana loko va ku hawu kasi va mu loyile leswaku yini se van'wana va ka hayi hi un'wana va lavaya va nghena ngomeni leswiya vhele a hi swona kokwana swa hi hlolela a hi swi tivi yin'wana kokwana u tiyisile because hambi vuka structure lexa va ngo EPICC Provincial Initiation Coordinating Committee va ri ka that structure va khoma vavasati and so on and loko va ri laya a va swi koti ku vulavula because ku na timhaka tin'wana a ti va lava vavasati ti lava ku vulavula vavanuna ntsena vavasati va ni ndhawu ya voho lava vulavulaka koho hi ngoma ya vavasati leswi va nga swi endla hikwalaho hi ngo a swi kahle hi ri nawu lowu wa Customary Initiation Act a wu cinciwe swa ku u endla leswi hi swi lavaka swi le rivaleni kokwana swa ku enawu lowu u drafte hi consultant loyi engoma a nga yi tivi hambiloko a yimbile kambe swa ka a nga yi tivi ngoma hi swi vona swa ku loko u ka vana va ngomeni u nyika min'waka ya ku ringana kasi eLimpopo na Mpumalanga vana va ya vana va 12 years ku ya ehenhla ku ya va lava Highveld ni Joni va ku vana swi lava vana 18 years ku ya ehenhla sweswo a swi hi fambisi kahle hileswaku he van'wani mehendeni na 12 years va ko van'wani va ya vana 18 years u nge swi yeni swa ku u va one size fits all kokwana hikwalaho hi ri engoma ya ka hina a hi endleni sure swa ku yi nga hlekiwi hi vanhu na heveni va yoho a hi endleni kahle leswaku lava va nga zonda engoma kokwana va nga vi na chance ya ku va vulava ku biha ha yoho hi mhaka ku na heveni va yoho a yi khomi kahle kokwana nkulu wa munhu tokolo khensile swinene mindzuku sikunkulu ra Mkhalabye 67 wa timinete n'wina mindlayi kokwana hi ya eka xikolo xin'wani hi ya ku tlilineni hi xipenda hi lunghisa madesk swa ka ma va kahle ku hlonipha Mkhalabye eka ndzima leyi nga hi tlanga swa ku hi chucheka hi vanhu va ntima hi ri ka vanhu hinkwavo lexi xin'wana va xi endlaka for just 67 minutes yaleyo that's ku swa ku tiko ra wehe ku va na ku cincanyana hi ri a hi fambeni ha swi endla hi ri i ntiyiso mundzuku i siku ra Mkhalabye a hi hozeleni ka leswi va nga hi endlela swona kokwana khensa swinene ntukulu yi khensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta seka kokwana ha mi rhandza ngopfu swinene inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i Kgoshi Mokoena lava a hi bula na vona kusuka ka Contralesa va hi nyika xifaniso xa hi laha tanihi tihosi va vonaka koho timhaka leti ta ngoma mana hundza hi le mavhengeleni loko se ni vuya ni la ta twa ku Prof tinyiko Maluleke vona ke very siku ra Nelson Mandela kumbe International Nelson Mandela Day ri vula yini eka vona andzhaka leswi
kuma advantage FNB Speed Point. Tana na tona njani? Yingisa, unga antswisa cash flow ya wena FNB Cash Advance. Kutani u kuma mali leyi se yi pfumeleriweke ku nga se hela 24 wa tiawara. Oh, se ku nga va ku ri mali yo xava xitoko, u hakela supplier kumbe ku kurisa bindzu ra wena. Swa olova. Kuma mali ya wena hela u nga kayeli. Swi tano. Nghena egaming ya tihakelo hi bangi leyi ku pfunaka leswaku u tshama u ri na cash flow hi FNB Speed Point. FNB ku pfuniwa swi cinca swilo hinkwaswo. FNB i xiyenge xa First Rand Bank Limited i vaphakeri va vukorhokeri na valombisi va timali lava nga le nawini ku na swipimelo. ukayelelesi eka Afrika wa vulavula lesalete ni mina timbirhi sweswi swi nge heleli. Okay. Mara bakankulu i ku n'wina mi lava mani andla yini? Ni lava va ka rural va vuyisa teretere ya mina hi ka kona. Materetere ya mina a ya vuyi munhu yaloye va ni hlanganisa na yena a ni n'wi tivi a nga kona maphepheni ya mina. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero mugara lona FM makomba ndlela hi teri hi ku haxela twix suka masingito mall hi laha hi nga ko se hi la ku tatwa n'wangolo wa prof hi timendletlele ta ntsevu ni nga na tona la ku va ri yini vona hi timhaka leti ta siku ra misava ra ku tlangela vutomi bya nena Nelson Mandela hi la ku tatwa ku va angula va ku yini Professor Tinyiko Maluleke. Prof nhlekani? Nhlekani Khalanga. Ha tsaka ku mbona prof makala ma ni kala ku fana na n'wina. A ni ku mi ta ku ni kala ku fana na phorisa ra Prof tiko ro huna misava hinkwayo yi le ku languteni ka timhaka ta ku xixima nena Nelson Mandela ngopfungopfu ka siku ra mundzuku kambe ke van'wana va ku ku xixima kambe swi tikomba ku ti ximhandani lexi a va xi khomini a va xi nyikangi munhu loko va famba loko hi languta mbangu loyi nga ka wona. Mi angula mu ku yini ha swi fananisa kumbe ha tlangela ku ya hi laha swi faneleke ha kona? Well, xo sungula hi fanele ku mukela leswaku tiko leri ri nyikiwe ndoda Nelson Mandela loyi a nga va un'wanyana a yena ntsena un'wanyana wa varhangeri lava va nga hi fikisa eka xidemokirasi. Yena hi to vula leswaku i wo hetelela hikuva unlike va Albert Luthuli va Robert Sobukwe na van'wanyana i swi kotile ku va na xiave eka ku cinca ka kusuka ka apartheid hi ta eka xidemokirasi. A ku na loyi a nga ta n'wi chicha a xitulwini xexo. Futhi mina ni ri i nhenha lero va United Nations ku va voho va bulaka ndlela leyo a hi vekeni siku ra ku n'wi tsundzuka a hi hina hi nga bula ndlela leyi tanihi tiko hi fanele ku amukela leswaku swi komba ku nuna loyi hikunene u humelela hi makatla exikarhi ka valweri va ntshunxeko emisaveni hinkwayo ku nga ri etikweni ra ka hina ntsena. Inaka leswi mi ni vutisaka swona swa twala swilo swi le ku tikeni etikweni xiyimo xa ikhonomi a xi tshamisekanga milorho ya tiko yi le mpfhukeni leyi hi nga sungula na yona loko yehe a va president kambe hi ta va hi endla xihoxo loko hi endla ingaku a nga siyanga ximhandani mi ri ximhandani lexi a xi tekiwanga hi munhu ximhandani lexi i siyele mina na n'wina a nga lo siyela lava va nga varhangeri ntsena. Tiko hi leri hi na rona ene tiko leri ri na xidemokirasi a hi tiko leri nga hetiseka ri na swivati ri na mahlomulo ri na swiganga leswi ri nkarhi ri swi gonya kambe ri koho i tiko ra xidemokirasi. A hi amukeleni leswaku wa kwentirho u tirhile. Ku na nkulukumba wan'wana va nge Frantz Fanon i dumile hi ku tsala buku leya ya The Wretched of the Earth. Ku na laha a nge every generation out of relative obscurity must discover its mission to fulfill it or to betray it.
Nelson Mandela u le ka generation ya lava va nga thumba vurhumiwa bya vona va vuya va nga tlangi hi byona. They didn't betray their mission. Se a hi amukeleni sweswo ivi hi ti vutisa ku hina ke, what is our mission? Have we discovered it or are we betraying it? Hi nga blame yena loko hi ri ku betrayeni ka mission wa hina tanihi tiko. Tiplani na tona, milorho hina yona, infrastructure na yo yin'wanyana i ya khale yin'wanyana yi le ku neglectiweni. Swilo leswi hinkwaswo swi kona swi le mavokweni ya hina leswaku hi endla yini hi swona. Nelson Mandela i inspiration eka mina, i inspiration eka misava hinkwayo. Prof, na khensa swinene mani ku va mi tinyike nkarhi mi hundza hikwala. Ni nge mi vutisi ku mi ya kwini, ni nge mi vutisi ku a ni na n'wile ka n'wina. Ni ya xiseveseveni. Ne vetile prof kesini nkarhi wa n'wina. Inkomo. I sweswo mingisaro Munghana Lonene FM, Professor Tinyiko Maluleke lava hi bula na vona va hi nyika xifaniso xa hi laha tanihi rixaka tanihi na sweswiwani ka nkarhi lowu hi nga ka wona ka vula hina hi swi kumini ku hi tele hi la misaveni leyi ke kumbe hi tele ku ya ku cineni hi pfala switarata sweswi va nga vula ku hi ya xiseveseveni hi swo hi nga tela swona kumbe a hi se swi tiva na ku hi tele yini hi to za hi hundza la misaveni hi nga kumangi leswi hina generation ya hina a yi tele swona ke hi sama hi kha hi ku ya va Mandela a yindla ya va Mandela ya n'wina yi ta ndla yini i mhaka leyi kumbexani hi nga vulavulaka hi yona ku ya mahlweni mingisero Munghana Lonene FM. Kambe sweswi ni pfumeleleni ni sungula ni ya kuma nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi ta vuya hi teka riqingho rero ka 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula kwala ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela. Mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta yimise kwini a hi swi tweni hi ndlela leyi. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ti yime ndlela leyi vaaki endhawini ya switakani ya Jumpers eCleveland eJoni va kombela ku va ku vuyisiwa xigwevo xa rifu laha tikweni. Khomixini ya matlanga yi karhi ku yisa mahlweni ntshamo ePitori muehleketeleriwa a ekhoto mayelana na swihehlo swa vugevenga. Mahungu xitalo hi awara ya mbirhi. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Vuthata ventisi loko va lengwa lo famba. A ti soka ta balekela kwini mara ndale ta va ri kona tikweni a ta va yi chavisa ngopfu ku va land bank va hi nyikile ti-loan va endle yini va ku hi va ni mapurasi hi teka hi xava ti-bands instead of xava tideredere ya ku ta humelela sweswo a va hi nyikanga va hi nyikile roventisi va hi nyikile va land bank mali va ku hi endle tipurasi ya kwihi mapurasi ya kona a ko xaviwe ti-bands ku fambiwa hi toho. That's why ni ku mukhalabye liya leswi a nga endlela so u hi endlele mhaka leyikulu eSouth Africa. Loko va na manika vuthet loko va na 10 loko la ka mfumo va na 10 wa ku fana na Mandela tiko ra ya ta ri ekule ngopfu lava va vulavurile va ku South Africa yi ni mali. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Eleka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela Theukereli muhumelerisi Ncindani Eric Mavas zwira ku mina ngikawanyeta ko ne ai nokora ku Afrika wa vulavula ai ku timingisela mina 0860002543 ai ku ku angula ku yini ku ya amahlweni hi ndlela yale mbatwili lava hi varambili hi bule na vona hi ndlela yale ya sengwemiri yini hi timhaka tete ya timbirhi ntsena ni komba hi nga humi ka teto timbirhi a hi vulavuleni hi languta timhaka ta ngoma kumbe hi vulavula hi timhaka ta International Nelson Mandela Day. Wena u hoxa njhani xandla ku yisa mahlweni xivono xa mukhalabye Nelson Mandela hi loyi n'wana mingisera nhleka ai Khalanga ai papa minjani hi pfukile hi nga vona papa hi pfukile hi Bishop la ka Mamita enkomo Bishop Dr. Lava ku commenta ka le ya ngoma ya maka ngoma maka kahle swinene leyi ku nga ndhavuko wa hina mara ko va na swin'wanyani
leswi hi fanekeleke hi swi lulamisa khalanga loko ndhavuko kun'wanyana wu nga fambisani na constitution kumbe na hi wu kandziyela timfanelo ta vanhu swa fita ku swin'wanyana swi adjustiwa la point ya mina leyi lava ku vula ngopfu yo sweswi swikolo leswi swa ngoma swi ta pfala vumundzuku namuntlha so loko va ku karhi ku ri na mikhuvo leyi yo tlangela ku na leswa swa ku swigwamatshuku swa hina loko swi famba la patwini swi kumeka swi karhi swi xanisa vanhu swi ba vanhu mikhavi ni vona nga ri site leri nga hoxaka ngopfu a va faneke swi dyondzisiwa swi condemniwa a ni ri ni nga nyika xikombiso khale loko vanhu lava va hlangana na we maybe a ku ri munhu a nga yaki ngomeni kumbe maybe ku nga n'wansati a nga va hlangena n'wanuna kumbe a hlangena na munhu wa xisati se a va chava ku munhu wa hisa so i faneke a fambela kule leyi mara khalanga na loko munhu loyi a ku vulerile a va vulerile a yima le patwini va n'wi cacela leyi a nga koho va n'wi mbeyetela hambiloko a tsutsuma zawa va khoma va fayetela leswi swi nga hoxeka ngopfu a ni bishop hi ntolovelo wa koho hi leswi a wo nyiza wo cinca ndlela hi marito man'wana a ni vanhu lava va ta va kha va mi komba na mijeko hi luwa hi lavaya i cinca xitarata hi ve ku vona ku a wu na pasi we i jika hikuva ta ku vutisa ta pasi loko va hlangana na we ya mara khalanga na loko let's say maybe munhu i ta va le ka xitarata xin'we obviously ani a wu nge hlahluvi ku hala ku na swikhwamatsuku i boheka ku hlangana vo kwala ndleleni a wu boheki a wu na swilaveko bishop ani tlhela loko i va vona hi lavaya le ve le ku teni cinca ndlela i nawu i khala na khala hi swa swi laku timhaka ta ngoma ti tsakisa loko se va hlangana na wena va kuma ku a wu na pasi i ala wa hala ku hlangana na vona khistoko ha pasi cinca ndlela mara men vona swi hoxekini khalanga sometimes i hlangana na vo kwala kusuhani kumbe ka ndlela liya loko i jika still va fosela ku va ku caca kwale makule i nga koho hambi ri kule ngopfu na vona va ta ku cacela va ze va ku fikela va ku mbeyetela swi hoxekini leswi ni nga mi nyika xikombiso khale n'wansati a nga hanyi hosi mara hikuva loko swi langutiwa hi ku a swi fambisana na timfanelo ta ximunhu kumbe swi lwisana vumbiwa swi boheke ku amendiwa hambi ku ri makoni wa mehe khale nkarhi lowa loko hi ya i ze a tenga hikuva va mbeyeteli un'wanyana wa sesi kumbe hikuva a nga yi tivi milawu loko va hlangana hi so swi hoxekile a hi swi languteni hi vuntshwa swi va na maendlelo ya kona swi nga ta ka swi nga kandziyeli timfanelo ta n'wana butete a ni tiyisi ngopfu hi ku hi nkarhi luwa anakeni a swi tiveka ku a hi ri hava vumbiwa lebyiwani naswona vumbiwa byin'wana na byin'wana bya tiko hi wo nawu lowukulu wa tiko rero hi wo nawu lowukulu otherwise loko ndhavuko wu nga fambisana na vumbiwa wu boheka ku wu amendiwa hambi ku ri loko mo langutaka ka mhaka yo fana na ku lweriwa ka vuhosi bya ka hina lebya ka n'wamita byi njekiseriwa ngopfu hi mhaka ku ka vatsonga a hi nga tshama hi va na yo situation ya ku n'wansati a va hosi mara swi boheke ku swi cinciwa hikuva ku langutiwa vumbiwa mara hi ku ya hi culture a swi nga pfumeleleki a swi langutiwa swi ri taboo so mara hi ku ya hi loko langutiwa vumbiwa swi boheka ku swi cinciwa so na laha a ni ta ku a swi endliwi hi ndlela ya kahle because swi hetelela swi nyika image ya ka yi nga ri kahle ka ndhavuko like ni nga nyika xikombiso vanhu lava va yaka ngomeni masiku lama swa tikomba onge ku tale nhlamba ka rhuketeriwa and then ni sola na malembe lama ya vekiwaka because a ni ri loko leyi munhu a ya ngomeni i yele ku hi ku i ya dyondzisiwa vununa mara loko ku ya swihlanga swa ma 10 years xi tiva yini hi vununa vutete a ku hikuva n'wanuna hikuva a ta dyondzisiwa ku i faneke a hanya njhani a xi tiva nchumu xa boheka ku tlhe xi vuya xi ta languta hi vatswari va xoho xi ta langutisiwa xi hlambisiwa hi mutswari wa xisati khale a ku va na mudzaha khale ma swi tiva ku humelela yini but lexi xi ngo fika xi onhaka sweswiwani a hi mhaka ya malembe lexi fikaka xi onhaka hi lexi i ku vatswari vo tala ngopfungopfu va xinuna va hanya xinyoka
va endla leswiya swa ku va va na n'wana ivi va nga ha byari vutihlamuleri ivi va nyamalala ivi va mhani va sala na vana va ri voxe. Ni vula leswi mhaka ku na va lava a va ri va ntsanana a wu kuma ku andyangwini wolowo ku na loyi a nga ya leswaku loko ku ya hina va buti wa hina va ya va yile swi vula ku na loko se hi vuya hi ta va hi kha hi tlhogomeriwa hi va mani hi va buti wa hina hayi ku a hu va hi ri vakulu a ko va mhaka ku va buti hi va nga ta landzelerisa mhaka yaleyo. Se sweswiwani mhaka ya ku swo tala swa ko vana a va ha talangi mitini a swa ha talangi leswiya swa ku va na vana vo tala ka muti wun'we. Xo sungula xa vumbirhi va ba matsutsumi. ya na mi twa Khalanga ni ta mi nyika xikombiso ku na vadzabi ntirho wa mudzabi i ku tlhogomela buti wa mehe lonkulu a kaya ka hina loyi a nga sungula ku ya ngomeni na meni yini a ri na mudzabi loko khale a vuya loko a nga swi lulamela ku swi a nga swi va right amirini wa yena mudzabi loyi hi yena a va a n'wi tlhogomela a tatela na yena a meka sure ku swilo swi kahle ku va na milawulawu nyana yeleyo ya koho vhele na ti-medication a ku tirhisiwa mintsendzwana ya xintu ku va karhi munhu a tlhogomeriwa ku fikela a va right. Mara sweswi hi mhaka budget va ka mhani va twi nga ku mudzabi luya i ta ku dyeni ka swakudya swa voho kumbe swa n'wana wa voho leswi swi onhaka ndhavuko. Mudzabi luya a fanekele a ku tlhogomela swi ze swi heta. Ni nga mi nyika xikombiso Bootpad loko ni karhi ni hetise ni pfumelele ni hetise. Bishop a hi pfumeleleni van'wana va nghena mara ni mi twile ku mhakankulu leyi mi kha mi yi tshikelela i ku a ku langutiwe ku cinciwa yin'wana ya milawu leyi fambelanaka na timhaka ta ngoma hikokwalaho ka xiphiqo xa ku nawu wa ngoma wu fanele wu vulavurisana na vumbiwa bya tiko ra hina. Mi twile Bishop a hi tweni n'wana nhleka ahee mahasha muyingiseri vaxomi tazana pheta leswi twini ku a hi fanele huma swilo swimbirhi hi fanele ku vulavuriwa hi swona me la ku nghena ka leya kulukumba Nelson Mandela a ka lava va nge kulukumba Nelson Mandela a nga tisangi nchumu ka vona hayi a va rivali va le ku hembeni swinene ene loko va nga ri ku hembeni a va la South Africa va huma ka rin'wana tiko hikuva nkulukumba luyani ka leswi a nga yinisa xiswona swi na mfanelo ku ri timinetse letiya ti tlangeriwa hi ndlela ya kahle ku nga ri hi ndlela ya vubihi mhaka ku i pfule gondzo ri kulukumba ngopfu lerinene leri na namuntlha hi vona South Africa matambi hi laya va tifeme ta makhandlele a va ha ri na bindzu ra ku ya kule ngopfu hikwalaho ro ya kule hi la ka lava vukhongeri lebyi nga ko byi tirhisaka makhandlele ngopfu loko a ku nga ri swona na tifeme ta pfala ku hi na mavoni emindyangwini ya hina. So lexi a ni ta xi vula ku tlhandleka voko laya ku ri swilo swi ya mahlweni swi va kahle a ni ta ku ri ka hina hi ri vaakatiko jikelele South Africa loko ho yimisa timhaka ta ku bridge ya gezi leri va hi nyikaku roho mi kuma hi ri na ti-problem minkarhi yo tala lomu matikoxikaya hambi ku ri madorobeni mhaka ku ri gezi leri va nga hi nyikaku roho hi fanele ku ri hakela a hi ri hakeli hi ndlela ya koho hi le ku bridgeni se eku bridgeni loyi a nga hi pfulela ndlela leyi swi endle nga ku ri u ta ku ya va hi nyika gezi ra koho a ri layita ri endli nchumu a hi langutisi leri nge hina hi bridge hi ku gezi endla ku ri ti-transform ti tirha ku vava ti hetelela tintshwa ivi va ka Eskom va heta nkarhi ku va ta hi lungisela hi mhaka ku ri hi hina hi onhetelaka swona ma swi vona a swi hambanangi la ka tiko leri leswi a nga swi endla nkulukumba yi endla ku futhi ri va na mali leyi yi ngo yiviwa kunene mali tolweni a ni ri ku langutiseni ka ngula ya vutomi loko yi karhi yi vulavula hi patu leri nga koho laha Balabura laha ri endliwaku a ri se fika makumu mara hala ndzhaku se ri fini ri na ti-pothole ta ku mara mi nga yi kwalani
na swi twisisa ku mi lava ku nyika swikombiso mi nga nyiki swikombiso hi le ka swona namuntlha a hi yeneni ka mhaka yaleyi hi nga ka yona hi nga ngheni ka swikombiso loko se mi nyika swikombiso na swi tiva ku se mi lava ku sungula ku vula leswi khumbaka n'wina se ene kwalano a hi kona hayi hinkwaswo swi khumba hina tatana Phekuri Nemetweli papa imani kuma van'wana Nemetweli papa imani kuma van'wana ni ri hi xivutiso lexi xi nga vutisiwa hi timhaka ta Mandela xi olove ngopfu hi yo mhaka ni hlamala ku se hi fika njhani ka ku hala ka patu ra xivutiso xi ri wena la u nga kona u le ku hoxeni njhani xandla ku yisa amahlweni xivono xa President Nelson Mandela ntsena xi olovise sweswo xivutiso xa hina a swi tiva ku se hi ta sungula mati hala a hi lavi swona hi ri wena a hi amukeleni n'wana mi yingiseri lowu hleka ahe khala amfukeli papa mina hi pfukile hi nga vona but hayi pfukeli mi nge yi dlamba leya ngoma yi ta hi tsandza ku pasa hina rona se hi to nghena pasa ri sevuyo se hi to zama leya ya nkulukumba Nelson khalanga xivutiso xa n'wina xa hluphanyana mara mi nge hi ringeta ku xi dlambadlamba ku hoxa xandla hi nga hoxisa ku yini xandla nkulukumba Mandela a lwa ngopfu na timhaka ta tribalism ka statement swo tala leswi va nga n'wi twa loko a kha addressa a ku hahelweni na demon ya tribalism hi mhaka ku ri hi yona leyi yi hi tlheleriselaku ndzhaku so ku hoxa ka hina xandla hi sweswiya swa ku hi ya mahlweni ha lwisana na yona hikuva tribalism i xilo lexi nga ta ka xi nga heli namuntlha loko hi nga lwi na xona hambiloko xi nga olovi ku lava nga matimbeni va ala ku xi kona xi xexo mara xa hina ku humelerisa xivono xa yena i ku ya mahlweni hi vulavula hi swona i ku ya mahlweni hi engage lava va nga busy na ku promota tribalism ku fika loko yi ta fika makumu lexi ni tsakisaka hi nkulukumba lowani lexi xi rhandzaka kumbe mi nga se ya ka lexi mi tsakisaka hi nkulukumba lowu a hi tlheleleni nyana ka ntsongo ka timhaka leti ta tribalism leti ko swi vanga hi yini ku va ku ri rixaka rin'we ani ri vona swilo ku hambana mayelana na timhaka ta tribalism a hi nge mi kuma ku i rixaka ro fana na hi mina n'wina hi vulavula ku ririmi rin'we mi kuma ku n'wina mi vona ku ri na swiendlo swo karhi swi hlawulekisi swa tribalism mina hi hala tlhelo rin'wana ni nga swi voni sweswo ni tlhela ni mi kaneta loko u ku leswi i tribalism ku na swimbirhi ku na lava tribalism yi va onhelaku hi mhaka ku ri yi le ku kandziyeleni ka timfanelo ta vona kasi ku na lava tribalism loko yi kha yi endliwa va tekiwaku va ri vanharhu ku ri lava va endlaku tribalism swi ndli ngaku a yi kona se lava yi kanetaku hi lava va nga khopiwa wa vona ka executive ya ANC loko nga hlawuriwangi Maritlhari hi lava ku khopta se ku khopiwa vanhu va khala ka khopiwa van'wana va fanele ku khopiwa ivi loko n'wina mi na tribalism na tribalism leyi khalanga ri kona ku ve yona yi kona se a yi vona a wa swi tivi va va ku dyeleni yi va yi kha va benefitisa ku va ku tribalism ku na lava nga va languta va benefitaka na vona va yi tiva lava va yi endlaka va 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 yi tiva ku tribalism mara a va swi loko swi humela handle se lexi a ni ku xa vumbirhi leadership skill ya yena a hi varhangeri vo tala lexi ni tsakisaka hi nkulukumba Mandela i loza a ti fambela nkulukumba wa vana ni tiku sweswi na malembe ya ngana a lovile a hi tshami twa xikandala xa yena xa ku i yive mali hambi a lovile a xi ta huma loko a xi ri kona leadership ya yena a yi nga ri ya toya hi swo swi nga endla ku loko nsati wa yena a ha ri nghamu ya yena moya wa wona a wu tlele ku rhula mhani wini Madikizela Mandela
va ye teke trip liya ya ku ya a handle liya a nga yi approve-angi a vuya a va hlongola va kha va ri nghamu ya yena i leadership leyi tsandzekaka vanhu vo tala vanhu va tsandzeka ku byelana ntiyiso a ri n'wanuna wa ntiyiso namuntlha ka ANC ne le ka tiphati teti nga kona mitiyisi loko i vulavula ntiyiso u hundzuka nala a wu fanelangi vulavula ntiyiso you become an enemy va ku i enemy wa hina hi ku ntiyiso a va wu lavi se nkulukumba loyi a ri nkulukumba loyi a nga chavi ku vulavula ntiyiso xo hetelela xinhongani i xi yisile ka vurhangeri bya kahle wena khalanga loko nkulukumba Mandela huma ku nghena tatana Thabo Mbeki a ni tsundzuki president na yin'we leyi nga tshama yi kurisa ikhonomi hi more than 5% handle ka nkulukumba Thabo Mbeki swilo a swi ri stable swi va ku xinhongani loko a kha endla resi i xi yisile a sa hi kotama mbirhi loko a kha tsutsuma yona fana hinda van'wana va n'wi diripile va xi ri hansi i kuma ku i nge ni byeli lava swi tsundzukaka hi conference ya 1991 leyi nga hlawula tatana Mandela mali a yi nga tirhi hi conference leyi nga va ya va Mafikeng leyi nga fika yi hlawula tatana Thabo Mbeki a ku nge se tirha mali mara loko va dripe tatana Thabo Mbeki se ku tirhe mali namuntlha ka ha ri xihundla hambi ti ri lavalava ku voteriwa hi ti-ward council ku tirha mali vanhu va xaveriwa mabyala ni yana ni miya ni votela a ka ha tirhi leadership ku tirha mali a ka ha tirhi vuswikoti ku tirha mali Nemetri. Danke khalanga. Vera ka tirhi vuswikoti ku tirha mali un'wana a kha hi byela ku van'wana va xave ti-braai pack vanhu va le ku dyeleni mani nkarhi lowu a hi siku leni hundza hi laha ta vuya hisa mahlweni teka riqingho rero ka 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 hlekani loko u ehleketa leswaku a wu fikeleri muyimeri ehleketa nakambe clientele legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra clientele legal ri ta va kona ku ku pfuna vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili nakambe clientele legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku sms munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 clientele general FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. I am the product of the people of the world who have cherished the vision of a better life for all people everywhere in a spirit of self-sacrifice. Timinete ta 67 ntsena ti nga endla ku hambana ti cinca vutomi bya munhu un'wana leyi hi yin'wana ya tin'hweti to hlawuleka Mandela Month nyikela hi nkarhi wa wena kombisa rirhandzu u tirhela hi ri kun'we hi nga aka Afrika-Dzonga ra matimba. My people, open your eyes. Madiba Man, Munghana Lonene FM, Magombandlela. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. Nesalete ni mina timbirhi sweswi. Swi nge heleli. Okay. Mara bakankulu i ku n'wina mi lava mani andla yini? Ni lava va ka rural va vuyisa teretere ya mina hi ka kona materetere ya mina a ya vuyi munhu yaloye va ni hlanganisa ku na yina a ni n'wi tiva a nga kona maphepheni ya mina Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Mukhalabye veri munhu yaloye a ni ku tiva a nga kona maphepheni ya mina. Yeah, 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makombandlela ku hela ka vhiki ka nyama ka ndhawu to hambanahambana ni rhambuli ka bungeni ku hi ta dyela hikokwalaho ka ku va majaha ya kha ya vuya ku dyeni ka vuswa mavomaka ko se ta va yi ri ku dyeleni ku hela ka vhiki loku kama yamkeleni n'wana mingiserelo enhlekani hayi njhani butata papa mina hi pfukile minjhani n'wena hayi pfukile mbulavulo na stenje kwala le gandana ya timhaka ta ngoma butata sweswi swila a swa ha fani na khale
sweswi ku tsutsumisiwa business ntsena butet hi ku xintu lexa xa khale a ku nga ngheni tinesa ngomeni butet se sweswi since ku ri na timhaka ta vukungundzwana va disturba na xintu mi vula njhani kwalani munhu wa xisati a nga pfumeleliwangi ku nghena ngomeni butet sweswi wa nghena sweswi va nghena va tinesa ngomeni butet va tshungula vana hi ku vona va dyondzeli vudokodela se a swi fambelani mimirhi leyi tirhisiwaka hi vomayini lava a ni riveteri ku nghena lava va nga dya vuswa laya na loko ku ri ku va nghena va dya vuswa miringu yi tele ngopfu butet ndhawu liya yi tirhiwini ma swi tiva hambi ku ri n'wina bro a swi fambelani na leswi swi nga xiswona masiku lawa a ho kota ku accepta ntsena ku ngoma a ya ha ri kona ngoma a yi ri ya khale hayi sweswi i yini sweswi ha ko va ti-business ntsena ti nga ku fambeni butet timhaka ta ngoma ti nga ngheni radiyoni hi khala ngomeni hi dya vuswa hi vana mapasi a hi zangi loko hi vuya hi tenga ka rediyo wa swi tiva xindhani kwala tlhelo hi mina ni nga n'wi gabela xindhani yaloyi a nga kwala tlhelo a ni zangi ni vuya ni n'wi tengisa ka rediyo ku ka ngoma u tirhisi ku yini xindhani ka ngoma u endli njhani xindhani ngoma a yo va ngoma butet se sweswi a ho pfumela ku vanhu lava a va yimisa ngoma khale vo mavunweni a va ha ri kona and a ku na vanhu va nga ta va replace hikuva swilo leswiya wo nikiwa kusuka ka Xikwembu a swilo leswi wo ya ku ya swi dyondzela Cape Town kumbe America leswi swa ndhavuka mutini loko mina ni lova n'wana wa mina u sala emahlweni na ngoma se sweswi ngoma ka ha ri hava ka ha ri hava kambe i mhaka ya ngoma ku nga ha ri ku hava kumbe i mhaka ya ku kumbexani ku le ku ngheneleleni na vanhu lava va nga fanela va nghenelele ya na vo va lava nga endla ku xiyimo xi va hi ndlela yaleyo kambe mina hi ku twisisa ka mina butet loko ku ri ku himpela ku ri 2026 yi ri so hi nge yisi vana va ti-AI ngomeni va tlhe va fika va endla swi swa right hina khale a hi kuleka hi yingisela a hi tiva ku hi ya jampa ndilo hi khandziya switimela hi xaveriwa na tikokapi to dya nyamani ri wexe se lava sweswi va swi tiva ku va ya endla yini hi yo problem yo tika yaleyo butet matwala u nga vulavula mukutani un'wana ni rhumela video yin'wana ya ku komba swin'wana swi ka swi endliwa angomeni mi vona ongeti a ku nga fana na kumbexani ku tekiwe na nawu wa ku tifoni a ti ngheni ku fana na le kerekeni yin'wana na wona i ntiyiso wo hetisela waloyo a ni foni i xilo lexi tekaku xi ri munhu a xi vona ta komba na munhu loyi a nga yangiku angomeni a vona mapasi a nga ri na pasi hi swo phela ntiyiso wo hetisela walowo brapet mi khuluma na switengi kwala ka Milamula Stanko hlayisekanga fambise sweswo Stanko n'wana mi nga tshembi ku ncintani i dye vuswa mi swi twini ve va n'wi dzabeli mudzaberi wa mina yena a nga foni ku ke a nga ta ni hleketelerisa hi vanhu 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ku lo sala timinete ta mune ntsena hi fika makumu na nongonoko lowu nhlekani ku na munhu laha 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula tsundzuka nongonoko dzumba ra mina i nongonoko lowu landzelaka sweswinyana endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi ndlela yaleyo kasi un'wana kha ni hlevela ku couple ya meyara ya sungula a Giyani se ni ku mi yiri na mi ya xava nkarhi va ku swi kahle ku mi xava nkarhi eka xitichi lexi xa hina a hi xi kuriseni xitichi lexi hi ndlela yaleyo ta kota ku twa ku loko se xi kha xi kula xi ya kwihi xitichi hi ndlela yeleyo a hi amukeleni mingiseri loyi nhlekani lexi lava ku xi ahe botet minjhani papa hi kona minjhani hi pfukeli papa mi la ku vulavula hi tlhelo rihi Mandela hi ngoma papa lexi ni lavaka ku xi vula botet hileswaku vanhu lava a va endla ngoma khale a va ha ri kona sweswi botet mi ta yima na mina ku ri
se lava endla ngoma sweswi ne loko n'wana a yimile laha a lava ngoma a yimele ngoma ya n'wumumu ita 20 minutes a kaya ku na n'wana wun'we maswona kasi lava va khale bopet mi nga ti mi ta boxa ngoma a hi vulaveni man'wani mahungu a hi swi vekiseni swin'wana mi nga vuli mi lava ku mina ni nga yangiku ni ya dya vuswa ni hleketa yini loko n'we mi kha mi ku un'wani ka Mr. Bopet mara ne ndi kombela ku etshela hi ku vula ku lava va khale ne loko ngoma yi fanele yi ku luma ne u nga ka hila 5 seconds a hetiniwe 5 seconds Bopet a hetiniwe ene a wu nga ta ya lavo phungela lavo ringaringa lava a wu nga ta nghena laha loko nghena a wu nga ta huma Bopet ene hina hi kule hi karhi kuma ku hi tiva ku ri vanhu lava a va ba ngoma a ku ri va rixaka leriya ra vaVenda na Vasotho that's why munhu wa rixaka ra hina ra Mutsonga a ni tshama ni swi twa ku u be ngoma Bopet loko ri ku i koho sweswi hi lavo endla business evo fabani so fabani mingitero mina a hi gimete kwala a hi gimeteri ka a hi gimete lexiwani xivutiso lexi ni vutisaka n'wina vakhalabya va rixaka leri hi byeleni xana ngoma ya hina ke kumbe hi yo khandziyisiwa ku yo liftiwa hi tixaka letin'wana na yi xa n'wina xivutiso xexo ku va mi xi hleketa loko nongona ka humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebola a hi hlangana ka mina nongonoko lowu fanaka hi Musumbunuku kambe handle ka sweswo sweswi ya ka nongonoko dzumba na mina endzhaku ka loko hi ta va hi kume mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwane ku hela ka vhika n'we a ku vile kunene ni tata Mbombela, Sabi, White River na Lehezeview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makombanela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe. A ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Lilian Hlavangwane. khensile phete nhlekani mi yingisa mahungu ya awara ya mbirhi hungu leri rhangeke mahlweni ka awara leyi musirheleri wa vaaki advocate Kholeka Ngaleka u tivise hi ku tsandzeka ku landzelela milawu ya matirhelo exifundzeninkulu xa Gauteng leswi kombaka na van'wani vavinyi van'waswimawusi advocate Ngaleka u bumabumele leswaku premier wa xifundza Panyaza Lesufi a teka magoza vukarhi no tirhisana na swirho swa yena kun'we ni masipala ku olisa swiphiqo leswi ku nga swisungeto swa nhlayiseko wa rihanyo u vule marito lawa nkarhi lowu a tshweta va mahungu ePitori mayelana xiviko xa mulavisisi hi hofisi ya yena leswi a swi khumba swisungeto swa nhlayiseko wa swakudya etindhawini to hlaya exifundzeni. To recommend remedial measures aimed at strengthening the prevention, detection and management of foodborne illnesses outbreak, the Premier of Gauteng, in accordance with Section 125(2) of the Constitution, take appropriate measures in collaboration with the relevant members of the executive and municipalities to address the capacity constraints affecting environmental health practitioner services with a view to strengthening the enforcement of legislation regulating food safety, enhancing surveillance, inspection and compliance, monitoring and ensuring the equitable provision of municipal health services throughout the Gauteng province.
eka mahungu man'wana khomixini ya madlanga leyi nga na ntshamo epitori yi vula leswaku yi ta tivisa vhiki leri taka hi siku leri nhloko ya xiyenge xa IDEC Adria Johnson a nga nyikaka rona vumbhoni emahlweni ka khomixini ya madlanga. Mbulavuleri wa xiyenge xa vuchuchisi Kaiser Kganyago u tiyisise leswaku Johnson u tlhelele entirhweni. Leswi ta endla ku tsutsumela exibedhlele emaheleni ya vhiki tanihileswi a languteriwe ku ya mahlweni ka khomixini hi Musumbunuku. Xiyenge xa mahungu xa SABC xi kume leswaku Johnson u kume xileriso hi vuntshwa ku ya mahlweni ka khomixini ya madlanga kasi khomixini yi arile ku angula mayelana na xileriso lexi kambe yi kombise leswaku yi tilulamiserile ku twa vumbhoni bya Johnson. Mbulavuleri wa khomixini Jeremy Michaels wa hlamusela. As far as we are aware, she is no longer ill. There's no indication of that. And so I think you can expect that, and certainly, of course, the Commission needs to and wants to hear from her as soon as possible, hear her testimony and her responses to a whole range of serious issues. So you can expect an update on that in, I would say, the next few days. I can't really say much more than that. Ya la tlhelo phorisa Mbongeleni Mpangasi u pfumerile leswaku ndhawu ya vugevenga Isipingo Depot laha ku kumiweke swidzidziharisi swa muxaka wa cocaine leswi nga na ntiko wa 541 a hi mhaka leyi nga fambisiwa kahle.